O Pacific News alau BluTV ua mawhai o na winatu. O no le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market ma le Sab se oriana I mangele. E whiwhia whātalo whātu le nei fo ia stofi o le asolua sa fulufā o le masina o mati. O se whaboponga fo le nei o Pacific News alau BluTV o se mai e whaafonga. O le sona te tala aloa ia il whaalingo whaafifianga o tū maanga tumotu Polynesia, le ASB Polyfest e peona masani ai le nei vai taimi o tausanga taitasi. O le nei tausanga ua tele lava suinga il whaatinoina o le nei wha moe moe. Mo alo mawhanau o ngai kolisi ma o ngā mawalulunga I au kilani. O na o la pata ingo le wha mai Covid se fuluiva, o le tatala ina I le Polyfest il mai moanga tangata lau tele, I lona no fuanga tū mau I manukau. Pei tai o loto ina sao atu lava I lunga o le ala ta wha asala lau o le Polyfest, o lo I lunga le ala ta upenga ta whailangi. I se whailoa inga le BluTV ma le whaatonu o le Malaya Samoa, le whionga ia melenga le nuu a Sam. O le suipule foi o kolisi o mangele na ia sauno I whapea. Ua tau mawhai lawa le komiti ma le asosia pule a onga, e na ia whatau nu upea le Polyfest o le nei tausanga. Ai mulimuli ta ia ala I lalo polo a ingo le puipuingo le atunuu, mai le whaamai le Covid se furuiva. Na sauno foi melenga le nuu, e na o le tolu a onga o le atau vaa le nei tausanga, ma o a onga uma atama mataine e au fia le kolisi o Avondale, le kolisi o mangele, ma le a onga mawalunga Manrewa. O le sini o le nei tausanga o lou a inga, pole o lou a inga, na sauno le whaatonu o le sini tau ave o le nei tausanga, o se whaamanatu le tupulanga talavou. Po fea lava e tea ngai I ai, e ilo lava oi o le Samoa, I lau tautala sa vali malenofo, ai o ia vaenga umo le olango le tama ma le tinin Samoa, e amata mai lava I totonu o le ainga. O le asola na o tautalanga na whai ai, ma o lo tausini o mai vasenga mai le iwa le sifultolu, ai o tae au le asfareile, o tauvanga whaafia fianga, ma o le mae ai o le tauvanga, o le alawa I matongi, ma wha umai lo fo I ma le Polyfest mo le nei tausanga. O nai se kone na pele TV masiasi ele ali o Barry Hall I le paneta o Pluto, ina ula vea lele I le taumataua Sonny Bill Williams I le la fusuanga na po. O le fusuanga le nei eto o tele tanga tafa asara lau o whai pelenga, sa mate mo Hall peitai, o le lele o le tapenanga le alo le atunuu, o le tūle sa va ia I le po na po. E le ngata o lona tali tonuina o lona tomai, peitai na mai tauina I fo I le vavave o Limo Williams, pe a fua atu isi ana fusuanga. O Hall o seli Australia, fase fulima tausanga le matua, mai tautaua le nei ali I le tālonga lo AFL po le OC Rules, ai sili atu lona tautaua, I le telo taime e vai ai ona winga lui tangata I lunga le malai, ai na maua le leia na po e Williams, ma vave wha uma I le tālonga, ina ua malo Williams I le tuyoti le tamile sanga mua, e sa oiro le isi toa ina, e sele malai mutia, e sele mai fusu. I tala Covid is fuluiva I New Zealand, e se fuluvalu wafe fase lau lua se fulutolu tangata ua afia le wha mai Covid se fuluiva I le so. E tusai ma wha maunga le matanga luenga le soifua maloloina I le awauli nei, na lipotia mai ei foi e se fulutasi tangata wha upopo I tangata maliliu, o na o afianga mai le wha mai, e to lua mai au kilani, lua mai Bay of Plenty, to ono mai Waikato, ma le to tasi mai Wellingtone, o le iwa se lau se fulutolu o tangata lo a afia le taimi nei le wha mai, o lo totonu o mau ngase ma o se numera mawalunga, o lo whautuoina mai ei pea le matanga luenga le atunuu, e le I whai o la toi tui pui ina ia whai, a wā puipuinga ma le saunga le mu, ma le Covid se fuluiva. I se tala mai Tahiti, ua taufia nei e leo le motu o French Polynesia po Tahiti, se ali I lua se fulufitu tausanga le matua, I lona tamu whaile e whaurufale mai tutonu o le atunuu le fuala au wha sa ino le aisa. I se whamatalanga I lea mata upolo o ta uai whapea. O le nei ali isa malanga atu le atunuu I lungo le vaa lau pasese mo ta whaonga. Na malanga mai Amerika, ma mauai e leo I le taimi na siaki ai ato malanga. O lo na nai e le nei ali I le siria ma le whakiro kalama o le aisa. Peitai ina ua sa ile e leo le potu na nofo le nei ali. Na mauai Malaysia se fulu 5 kilo kalama o le aisa. O lo I totonu o isi ana ato. Ua taufia nei la le nei ali le ofisa o le lo I pape ete, e tali ai se aso e tula I lumo le whaamasinonga. Manai tala mai Samoa, o molianga le contempt of court po le te ma le whaale minga o le whaamasinonga, e pei ona molia le tai o le vaenga whaupufai o le Hero PP, le sisunga ia tuila e pasa I le malia le ngaoi, whaatase ma le whaila utusi o le vaenga whaupufai o le ala I pule rimoni aiafi, ma le tamaitai lo ia sini o mai ava vise kota Peteru, ua whaamaunia o manei e le whaamasinonga. Pei tai le tuina ia I le whaamasinonga ni whaasalanga, ina ua mahea o nai lo I le whaamasino se talo sanga le fast, ai o isi na molia whaatasi le mata upulava le nei, o le whaamaunia o la tau moli anga. O le whaamasinonga le nei, na whaafoina e whaamasino mai atunu I whafo, o Robert Fisher ma Reino Archer, I le mai aila o na la ilo moli anga o isi sa moli whaatasi le nei lava mata upu, na la autasi ai e le whaamaunia so le ngā tū la fono, a la uofo fono toi pia la uofo o le suita tai o le Hero PP, taule le au sumai se o elia lo faifo, o se sui whaasala lau o le TV tasi,
Tole a fole au pepe whaafisi sa avea mua ma fonga whetalai o le mota fono. O tia Graham tua lau lelei o le whailau tusi le fono i le paia inga ua mawai atu nei. Ma savale noa ma River Biffem Annandale. O le sa avea mua ma lo ia sili o le atunuu. O le te ma le whaale mi ngā o i la tau a whaamaunia mori anga, na whaali manino mai ai le whaamasinonga, o la fonga ma whaupunga whai i le whaamasinonga, o atu mawalalo ina i le tāu o le ngaluenga le whaamasinonga, i le puipuinga malu ma le whaatonu wholau waile o le atunuu, ma ua matua te lele a whai no le whaamasinonga e ala i ana whaiunga, ai maise o le a whai na i o whaamasino, saola tau whaia i a whaiunga. O se malienga na sainia le taitai palemia, le afionga i a fia me Naomi Mataafa, ma le taitai o le hero pipi o tula e pasai lele malie le ngaoi, e whaale au ngā ma whaui mai ai tua le tangi le fast, na te lelo na whaunga ina le whaiunga fisha maacha, o le tuina mai ai se whaasalanga i e la tau wa whaamaunia molianga, i lea malienga tustusia o lo whailoa i le naunau ta ingo taitai e lua, ina ia whatua na i mea na tutupu i le latau sanga, ai tuli i luma se ai o le malo, mo se le leo le atenu u lau tele. Ma le tala muli? I whaamaumauga na matanga luenga le soifua maloloina ua whaamauina ai, e se lau 5 tangata na a fia le whaamai le COVID se fului vananafi, a solulu lua se fulutolu o mati, ua vai ai le sau i lalo le numero tangata a fia, pe a fua atu i le lua se lau lua se fulu na maua i le asolua, ma ua maua i lau whainga e onu se lau lua se fululua, tangata o lo a fia le COVID le taiminei totonu le atunuu, o le tōtele lavo tangata lo a fia le whaamai e alala i upolu, le ai whaamauina e ono se lau male ono, ma le tō se fulu ono o lo alala i savai, ai o lo saunga le mu pea mo tō manono ma apolima, ma ele o iaise soifua ua mau mai le nei whaamai. Pacific News ia lau BluTV mo le nei aso, mani ua tele tute mawhai vau whenga i eile atunuu, soifua. O Pacific News a lau BluTV ua mawhai ona winatu, ono le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market, ma le Sapse Oriana i Mangele. Toi fatalo fa mo folo fatu Samoa i lau sila mai mo le nei vanga o le afia fili te mero wanti le o se folo minu te wanti ai le itu la lima
Ia ile taimile na mantou ni usila nei au te roa to ina sa on toile au nanga lo BluTV le mantou ofisa fa sala lo nei manukau. Ana ia le tau e oi ki mur kai au la ale ona tonu ai to timu le fiapi. E se foi fa ngana ngi ka nga ole mangeso yo le ulu va ne fa fonga le atunu. Ia e se fo ia ngore mantou tau yo le. Ia o lo manuia lava ni usila me se au kilani i lenga le yo le tua ai me se o to le fa fonga mai i fa fo atu o mantou wa tunu nei. O fo lo fa ma fa talo fa tu Asiata mal proclame le Tautai ai. E lunga fo yo le tanto pega fa sala lau nei ya le televisi fa sala lau ala ngalu mo na TV po lau Bluwave le TV po le unanga le tutu le BluTV le nei fu vai ngole fiafi ya ti oe Samoa le tulu pele o a mai ngaluenga sa fia ngai ya sa e fai ngaluenga fu pe ke fai ngaluenga e se fo le fai ngo fi ya na fai o so malo lo le nei fa ma ya fa to fo ila tala o so ia ia e pei wai longo fi e fai ngaluenga le tangata e viri mai so e o lo ia so tutongi viri mai o ia so vo ile o le weekend viri mai ia e pei la bo tautalia lava fo ile tele o le viri mai le nei time ia wala ngol tu la fono le ia ona e tau close contact pe wa tau fa alongona afianga o covid o e wa tau lo fo na malo lo fa le tau ona ato e fa wa ngaluenga mo aso fitu wale o tu mai lalo ia mantou nei ni usile nei yo le o folo fa tu mato fa felo ia tu malole onu sai malole fa to ia pa ia mamalu sa mono no fa tini tu sala ia ele o fanga ina se tanto fa talanga ia pe au fo ia le tala bele ai tu maua ele su ia se iota ia ai o folo fa tu ai proclame ia ti o to o mano tu fo yo le ansole nei o le tanto wa asole nei ia fa pitoa mo le tanto so tainga male fa talanoanga Faualo male fionga i le minista o le puipuinga o Samoa le fionga ia Faualo le fau Harry Schuster ia i le nei foi vaenga o le afiafi ia ele o toi maula au tau te popole o le ua maua le tantou fe so tainga ma le fionga i le li minista toi foi la o seanga ia ona tantou wa fela ia e fa feiloi ma fa talo fatu amanatu o te fia afe mo na fa ftaia tantou company langolongo sua tantou sponsors ia awa fo yo ilantou lantou tau au lea e mafuai ona faawa pele o nanga ma le tutua mo o tou Samoa le antunu bele le tantou Pacific 40 ma le talo fa voucher fa malo i le fionga i le lipule le fionga i le pepe ma le fionga le fritua e falute lene ia awa fo i le tutu mai o le tau au ia nganta fo i leo le moto Samoa le pamukesi po le service stations in Samoa i o le lockdown tantou lo winga ia ua matua file mu uma me uma maua fo se taimi tantou te fa facility tuai ile fionga ile minister awa so na finngalo le tulanga lo ia Samoa Goodman Goodman Freight ia le tantou wa officer fo ile o fela ua inga freight ma faiona afa ngale va alalo a misi fo o va lele ia o le nei taimi o lo tau fiele tu mau fel fe malanga ina tau va lele ia ua ngalo fa so ta ia fo ia nganta ile le GMANA ia fa pe foi la le maua app ia mali tanto sep se oriana ia ele fanga no foi le Sione za market ma uno fa pena o te fifia Samoa e fai lo antu o leo maua le tanto so tainga ma le fionga ile minister o le puipuinga o Samoa le fionga ia Faualo le fau tau ili ia po o le talainga le matua ia fau Harry Schuster lungo le proclame o le Tautai e mai sera unanga lo BluTV ele nei vaenga o le fiafi o te fifia o folofa ma fatalo fatu ma fafelo ila o fionga ele minister lungo le ta proclame masani ele nei foi vaenga o le fiafi talofa la ftalainga Asiata ia maloan lang ia mama le sofo moa malo le tautua ma tawata nei aso inga luenga ho tiu vala wina yo e sisilese ia fatalofa mo folofa tsoile pa ia mal mamalu sia Tautunu o lo tapua i mai mo Samoa ia ma no fotalo mai a wasi Tautunu nei taimi ole pisi ole fa mai nei Samoa malo le lange mama so fo moa talofa Samoa ia tati tau fai fa feiloi i le anga leo lo tantou tapa au sili le langi pa ia tu suru le tino ia o le nae sangi fa manua o le nae maua lava ia le to manga fia le fionga i le minister ia la ngona foi o le tulanga leo lo yesu tanto tino u yo lea ia
O mai le tau le tanto wa tuno wa te lo wa matua nona antoa ma file mu le taulanga manisi o mangala. Awa mai le tau ya tatou isa mola bo fionga fa mole mole. Mata o fia le tau ia tatou nei asiata ia le fau tatou mata hoile le taimi hoile o le tau le wa mata malu o to le hoila wa mata o tau malu tatou al mana ia le la. Oso mata o fia le sulu ma la ni taiao ia alua nei aso le se timunga na po mana ia foi na timunga pa uan po tau malu ai foi ia nei la le so ia mata o fia ia le aso ia pau al meu o le vai ia fo ia vai nga masani hoi fe ia ta vale ma tangata i lungo la wana ia o patoale ia na ta vale le au fai nga lunga ia au nanga hoi le mana mia le fe il fui mo leo o le tanga lunga al falmai ia pau na ta vale ia sia foi vai sta vale o matoa file mu la vale te le se nga se o ia tai pe hoi wa so sa fa so atol mele ia Ola winga lo sa no ngala o fionga le minister lo no winga ale ai se ale la vea la ta vale nei leo pale mai pui mu ele ai fuala se me la ai fuala ta vale lungo manga la i te mi nei lo fionga sa le asiata ai bangana la ia tangata foi fai ngaruanga o la toa ta vale hoi le personal casa ai fa tanga ai ala le pasi hoi lo ai o le tangata mai essential services ia la fa ngala ta vale mo fa mo o isi la le ai le faina e lunga la wa alo faftai ia vi ele ngal leo le tua o lo maluma tau si bea ia le tanto o no se taimi tao le mata upo lo la walunga ai fo ile te le o finangano le taimi le nei te lo fo o fesilingi ni si o fa tala noanga le contempt of court au manantu se tau muli atu pe tau fa mailo le leile vaenga lo ia ile tau tonga le tanto lockdown ia me se fo yo Samoa ma faia na to fa manusina lo fionga ile minister ia se aso la tamai e ono to te talai nai tula ai le yo ila so to nai o le afo ile ta tonga o lo ia ile puipuinga malu le malo e tu sa yo la to poloka ma vainga fa pena ja tau le tulanga le waita to le o la le lockdown level 3 lockdown ele ma ulewa te no fa la lo sone le ma faina il te mila ne le faina to fa lo mai le si sone le si ile si sone te tu mawa ya ile sone le o fa tu ngai le ai foi la ni sta langa ni fa lo lo ma o nanga foi le o le banks o fa lo lo o wholesale wa fale ele mo mai le kesi pampensini o tapunpuni o ma fale pa to atu e tala ia le tato vavao le ila stona e lua la so yo fa tanga e tala na o le aso lua le vai aso mai le valu tai au le lua le uti ile aso lua ma le stona e fa wa to la le fa ngata mai le aso limo aperilo o yo i aso limo aperilo ona to e tilo la ia pe to e fa wa le vavao le pe ona ia nei na le lua aso le vai aso a foi tala I falo loa e ta puni mai isi aso pe to e sui voi le lalo mai me ilalo level 2 o le tulanga la le mata tu e fu voi la le fa io tangata voi le e la positive mai la to test e ma tulanga voi le pola tulanga o le tato no fuanga ia fa no fo sea po o tumu voi le e fu voi le malosi o le tato au fanga luenga le tanga luenga o tu fo maloina ava pe o tele ia mai o na mia to tinga fa mai ia ti lo ila tu langa le ia o nei mo to atele atu le mafai an tanga luenga ona atausia o tinga ina tele o le taimine ia siata o tato cases le ono selau ai o le mele le o mo me se tala ho le pe o maliu seisi ile fa mai ele yo mo se tala po ye ni si ho le o fa ta otolia ile fo le tulanga fa intensive care ile ICU ele o ye se tulanga fa pena o li potia mai ile committee fa pe ho sionga
ia li fo mai paule mele na mat na longo mai ole e ia nei fa na witi la loi fo le 5,000 i vola ma se pepe la loi fo 1,000 ua afia ile e fa mai ile fa mai ai ia se tasi vo o fo mai no vesili ai no fa pe i mai la ia tu la hoi to me ti lai tia ai pa mai la na tala ile vanga le tau ye nei e falling mai o lai le ia le afo le response ta tu to me ti lai tia il fa mai ele o la vanga le sa popole ye o la vanga lai tia ngali mai atu ia vanga le lunga le 5,000 nai alo toto ia le la 5,000 le e faisi na faia si pole ye po a le tulanga yo ye pe a pisi alfa mai ia ele ma faina tui yo te milane ele ye si tulanga veta mai a pe wa tele se fa le tono ye ia tarsia talo al si ese pui mai ma so ni mai ye foi wa fi alfa mai ia mo pe malo si te to ia unga tunga alfa mai Malo whaavitai lau whionga mo le whaamani no le vaenga. I le tūlanga la lea e loka ai le au nanga i le nei taimi. Wano no inga la whato ato e maua se masele ia o mō na i tangata whai whaatau le aso tō nai. O lea le tūlanga i au nanga le tau pamu kesi wai pipe e tau whaatula o talo mātou ia tunu nei ia e o ai le level 4 lava na maualunga ai level. Ta maua le avanoa i ta awala le utu ino ta avale o sāfu ia na inisi e fai ono atu fai ngā ruenga me se foi au nanga tau leo wai pe kolo le teimi ia pe le yeise avanoa to sila i le tūlanga i le au nanga whapea ma fai ono na te tala nei pamukesi po i tūlanga whapea na tau na ia utu wai ta vale a e o loo fai ngā ruenga i ngā ruenga mo mia o ta vale ie fa o ngai nei au nanga hoi ale malo e ia le pamukesi pe senga lai e utu mai ta vale ia ale malo a tato pam kesila ia mo le paiama le malo le o le tunu e ta ofila e tapula ia so na oaso ia la so ruma la stona i talai ai o isia sol vai ia sola nei le e ta ofi mai le a le tulanga lai ta vale ta to le ta vale le fa ngai ile ta vale malo ma ta vale ho ia ai o le fa inga luenga lo mana mi la to ona o la fa tanga o la e utuala le pamule fa to ale malu alo fa tai o le inicio le tunu tatele me ia tu se si va en o le inicio le tunu fa si mai e tulanga la le sto na i le ole ante tala mai na i tu la e ono manta le tala ile o nanga tau fa le tupe i le sto na i wa fo inicio fia la fo tu se le ni o lo fa fo mai mo le ni taimi pata Asiata e se tala umala o nanga ia essential services o le fale tupe o money transfers o pamu pensini o wholesalers o wholesaler uma wholesaler foi le o loa taumafa fa pe hoila wholesaler foi le mana o mia mo tulanga hoile me fale le ia fale o le foi la wa fiela vanga na tulanga le te o inisinga nga ruenga tanga te pifatino ai e lai le foi la tala la vanga li ma pampensini tala uma o nanga fango fale fa tawai fango kesi mole fa vela ino me ai tala hoi fale uma nai le so ile stonai ia pauale fa vato al fa tai le pa ia malo jeta to no la lo fa malanga le mai hoi ai nga nei le la fometu ia ta fai tu fai fa tu me ta to ai il volto a hole no fo vala o al mele o le sila me le na mato mai ta wina nei le lo lofia foi le o le atu ia le tulanga hoi le popole hoi le fa pe te o ta le lua ele umana mai le tupe ele ave mai le tupe le ave fai fa ta fa lo lua ia pe o mena la pole ia e lava le taimi e fautu al mano to fa mole a ia tupe ki o al mele tatu o lo fi ngai lo man mele faito ai e la tata to tasina mai e o pisia mala le au tala couple au tala tupe le tau fe lolo ia banks o no la ia la cosculati o ia fa tonto ia o isi la money transfers ia tau faisi te fai lo fia to malo la tuno ia wa pa ole na unga ia va ve o luma ia lo fai fa tau ia
tau sanga tu fa tu mai tatu ainga ta o tele le tu vala awale nau telefo i le tala vave o le tupe ai awane ia maua i le mai malo whaafitai manino na inisi o vaenga e me sea tūlanga o lo ia i le whaamai si o tātou wantu no o le anta me i antu i le vaenga lea i le contempt of court o te iloa fo i e le o se vaenga ai ngofie e maa ale e me whaiona e sau noa lau fionga i le minister o le atonu ale winga o le tu ainga whai unga Taupea, pe e fou le whaalongolongo. O le atonu ale wingo le tu inga whai unga e wha maonia ai le eise wha salanga. O na sau noa, e le vahenga lea, wha mon. Whaftai a Asiata, o le tulanga le tu inga wha salanga le. O le wha salanga le o le marusi anga le ia iso whamsino o le whamsino. Po le ale le matuyafo ia o se molianga e ia le famasino le marsianga hoi lea e mafai ona fai se fasalanga e famania ia le molianga ai le aise sala e fatatia mai le famasino ia foi le stulanga hoi lea sa fina wina hoi isi molianga hoi lea o le ele fa mawina ele fa mawina ya le molianga discharge without conviction na watu molianga sa on fa mawina o mai o te me fa salanga ai fa ia fo sanga lo ia o tu mole mo va pe tal sang e uia le o fa mawina le molianga ai a pe fa pa fala ya le sala ya no ma se fa mawina sa o ta por famsion eu sa si vole tu langa e pa il famsion ia e fa pena vol tulanga le o ele famsinonga ele fa unga le ai atonu voi le ona le taimi mua le il tatu atu o ese ni molianga fa pe lunga matu ya fa pe lunga famsinonga maulunga wa molianga ia ile leusta ia polo inga famsinonga o le molianga o masanya le famsinonga fa tu malu ona o inale anga e molianga ho e fa sanga ile mamalo da tunu le usta ia polo inga alfa psinonga fanu maswafa o inala le o le fams o le o lalo la le psinonga fa itu malo I fa salanga I molianga ia le usta ia polo inga fanu maswafa ia taimi la te fa ilto inga fa salanga le ele se pa malia ia le molianga ai ele se sala ia masania tulanga ho ile o se e mo ia matu ia o le usa ia polo inga famsinga ai fo ia tulang ho na faali mai e talfea nga ele ia lu fal pui ai ia fo ia uma famsinga sawa e alu le fal pui e fo fo ele matu ia o le usta matu manga fatino ele usta e se polo inga famsinga e sa tala sia tava pe ele se ngata fo ia se famsinga Vatul polo inga aile o taimi mua le o le usta ia le polo inga ia titiroram sinonga ile il fasal fa pui ai ile molianga ia o le usta ia polo inga le fam sinonga e tirtilo al fam sinonga ile sala fa pui ona matu ia le molianga le ona fa solo le titilo fam sinonga I forsanga o ia aloia o anima fo anga le ia e fola sia mai ia fa pena hoila vanga hoile ale au nanga hoila justice o le probation o anima fo anga le leia tu tita umai ele tala fe anga ye se sala fa pui e fa pena ngal titilo fa sinonga ile tu le la mai tauna ile fenga fa salanga fa sinonga le mele le sa ia polo inga le fa sinonga ai mai se ala ila lo ile fa sinonga fa tu malo la ngal tai mo le o ye se molianga matu ya fa pe o lunga le ile Supreme Court nga isi molianga na mo mua ele io le tula le to nga le afo le tula mai o le fai il famsino I ma fai unga le famsino ile temio la afo fete na ile fenga palota o le tulanga na la titilo tu ile fasaranga le na mai ele famsino nga
Alo fa lo fionga ile minista. Wale kono mo o ile no le se ifa to ile fa afisili. Ya ile tulanga ile manta upula vande. Fa manta a o tato a o talia le talio le nei fa masinonga. Ai wo fa afisili tu ile wo fionga ile minista fa mole sa ave fo ile wo fionga ma fa masino. O lo fionga fo yo le loia. Fa manta le ase unga sa tau li lifa iai mana tunga ya e manga nga kuma tau mamate mato ya au te lole tu ai nga to mai I la wafionga ya ele fainga ta ai la sila to a manino I se tu ai nga fai unga sa ta tau ona ta oto mai ai o ta paso fina ngalo o le a tonu so fina ngalo pe a ta oto I fola fa masino le mesa ai ono au fe lo ko le lo se pe fit ono fe tau ele tu ai na fai unga wasau e tu sai ma se a fato fala inga tau fa masino la fionga I le minista fa molmol Asiata ia o la wale afua ma la va ai I molianga ma le matu ia molianga ma la o mai tau ia matu ho taimi le asiata le matu tau ai nga ma le fa na fai lunga TV ia wa sau vam talanga la vanga le lunga TV ale ho I matu atu matu pokala me ho le ale a so ala pula le fakasa ia na matu lo umama to tala la fai lunga TV o la ho fa la fo fa ma fa o lau vai molianga mal mele sa ia lo ma fau e tilo le fam singonga le sala fa fal pui a o lo ia la o le mera no ma fau sa titi o a forsanga lo ia la fa e sa o mai ia le fal pui la vai matu ia tala sa fai o le la I lo ma fau e tilo mo fam singonga e sa fa fal pui a o le ala se ngani tu le vole e fola sia lo fa mole amna ia tu langa ia e fo ye se manato le fa msinonga fa mole awala le ye se sala fa pui ai wo sa we la le to inga sala le wa ia nei ia atonu hoile ai tangata la tele o tato hoile ia wa e ma wa el tu langa le nga ia ile se senga le na ia ona ele ngata I yamato hoile sa finau tono samoni a le mai tau mai vo ia le tato atunu pa ia male mamalu tupu mai e fa ia wasa tau fai finau mai tau tala ia sa fai e fai asionga o famtalanga ia tulanga hoile na o famtalanga wana mato fai ato le mtanga o le tula fono ata te o ia le manino le ele fai se malo si o sesi tau te le o le fa mole tau te le o le nganu le talfia ngai le matou titilo atu iai tau te le o le kalesia la ngai le se nefa le kalesia le mele o tatou fainga palot o le o sa no na tunu le wa mai manino la tu finangalo tau te o la tu la fono fa manino mai le mele tau te le uia le nganu le uia ya le fa kerisiano mal fallo o na no le na matai lo la no sa ro yunga fam sinonga malo e talia al finanga al fast ia matalola na ia folosanga hoile o tua ia fam sinonga se fa au o ina la no mai tau o faisi matu ia no lo te mile o fai lo molianga o la o titilo ele e va ai nei fam sinonga ile sala fa fa pui a o lo ia lo la fua e polale nga inga lo ia tu mo vanga ia moli e tau mo fai ele se sala fa fa pui ia atono asiata talia nga ta hoile le malo la tunu tulanga hoile o tai o la tunu le o tai o le faia tu la fondo le na faia ia fola sanga ia e fa sanga ile fam sidonga fai fam sidonga o la to ho ia le e faia tu la fondo pe o le ngale sa va ia tunu o le tal fe ngai ia ai ila ula titilo au ia le talala le fam sidonga ia mesale le sunga le ia tu le pa le ho sa tu foi tele o tau sanga o tonai o le umi o lana tau tua le ngata tau tua le te mio fai nga luenga mai le mtanga luenga tupe fa solo atu fa nga luenga I ofisa vai fa foi Europa ia male o mai parliament o ai lunga o tu langa al parliament al tato malo ta ia tato malo mo tau sanga stil ia o la fa mai le fa msilonga langa fai tal fia ngai sala fa pui e fua I
i opulafo ho le atu le pana ye taimi le o la fa mai fam sinonga o le fal pui o se o salta fe peta e tilo fam sinonga ile mau lunga mal tu mau lunga ho o lana tautua o se tulanga le ave il fa taua le al fam sinonga o no se tautua mawai o se tautua tu mau lunga ia ona titio vale fam sinonga talia vale fam sinonga ia le tulanga ho le forsanga le o talia monia tu le palon Samoa ia na upusa salaf o langona salmon ia malitulanga Lorenzo abel fam ma fam sinonga o le fa le lenga lena fai ile va o le va fai le pipi tai le pipi fa pe ho tai o le malo ma va fai le fa to le to sa mo tas le alan Tautunu le fam sinonga ia e tal fe ngai fam sinonga e ui na ma fa fam sinonga tal fe ngai sa fa la foi se fina ngalo fam sinonga le tunanga le ale se sala le fam sinonga o le mela le la titilo Asiata le fa ma fa fam sinonga o le mau o le fa mau nia o le molianga e fa sanga ile ie sa molia o le wa mau le conviction il swafa o tuile malato io fa mau nia molianga Asiata ia e tailo te o ta mau ese matangata ia jo amna tu vai fa be va peso amna o tato mata titilo mole lo tu lu mole se soltu la fono mo lia o man soltu la fono tau te fai alo po ile fa maria lo se molianga o pala lo ingoa le ai el temine fa maria se molianga o te la tu yo le ofisa le la tu yo ntanga luenga fam sino o ilo reko ia tapa mai no sila mastalia ho le so visa me te fialu in la te no po amri ai la tu o asa o ilo lo conviction mai o le alu yo te le ala onga fa pena o le fa maria o molianga ai ila o va ai se ia tato uma e tau te mau ale me tulanga hoi lea e tau te whana nauma. E tau te whana nauma e lea ma se mea e a tātou. Paua me alofa ma tau tia e rua le te whana nauma e mau. O le ingoa tau lea o louta mama a ingo louta ma. Ma le ingoa tau lea o le a ingo loutina o loutina ma a ingo uma o loutina o me alofa na le te la e mau ani. E whelua i mau. Ia e ala tulanga hoi lea le whana nauma e a tātou uma. Ia e ifo atu o i le pu. Ele tele i faia se me e taulenga inai ingo ainga yo luta mama ainga lo tina ai mau lola se fa ma ninga o se molianga fa sanga ia o mau tu la fa ma ninga ngai ngo ai tau ave pe o nala la tilo e mama fa ia o le fa no ina o le conviction te le o lo na fianga ia ele ngata la tulanga yo la fia o le ngota uli a o isi la fianga ia e maulo i fa monga le mal fam sino e fai mai siaki ia tai pe o le si to tele to le siaki vo ia o to fanga luenga New Zealand mastad pe na le visa ho e fia sia e o tia i le na to mai li poti mai ofisa mai i fa ma ringo mo lianga fa sanga ia na ia dinai le visa ia o aunga ia o ele mele o fa ma wina o se molianga e fa sanga ia tu ia le mo na la va ia le tau vale o so longa lu o isi a unga lo langa ato e mau ia unga ia marturanga ia ele me faina vese o mau ia na ia o volte o tato Asiata o la tino hoi mo hoi fai tala o e fai tala unga hoi ia alo lana fai fai tau ngau o ia kala mo maior convict ia o le malingo ia to inga mena e o ia te ele ia ula e mo ia o le family vam sinonga ele ai se fa sala o le conviction itself ia o le it's very very serious e ia hoi la on tulanga ia a Matiu ai me sera tonga te felo ai mai wailo record ia ele me fai foi la na ita mai fa tsaka se tala sanga ta ia o tala mai o e na fa ma ni o pangta na pa wal me kere ia fa pui o fa mau le sala fa sanga ia o tulanga ia o te loe e mama fa e mo ele o alu fa pui ai mama fa il fa ma wino le soli tu la fono e fa mau no lo sofa
Alo whaafitai, o le ua e sau noa i le vaenga le whaafitai lau fionga. Ai ua tupu mai ai se tasi o vaenga e fia whaafisilingia. Lea la ua whaamaunia, o le tangata angasala, pe aha whaawe le whaapunga whaafai ngofie. Ua ioeina, ua angasala, ua soli li tūla fono. E ui ona o lea ua fola ka peta lunga o le whaasalanga ua lea ilan se me totongi a o se tupe foi po se vaenga i te tau ona totongi. Ia ai misi mai a o le whaafisili la. E whaamantala e totoianga waa nei taitai. E whaamanta e toianga waa mama whai ona toi sao whangai a veo ni whaipule o le malo Samoa, po o ni whaipule o le pale mene. A o lea ua watu malato whaafafa nei, ua pala pala o lanto maka. A o ni tanganta e sa te taula o na sili anga ma vaai maualunga i aile mamalu lau tele o le antunu. O le asa fina ngalo po o se whaato whala i ngalo fionga le minista, me se foi o le e le tūla fono. I whaamata te taunta lia le pale menela le tua i ngā vaenga walela o sao mai le whaamisinonga. Ia o le asa fina ngalo i le pale mene whaamole mole ala fionga. Asiata la mani no ale tūla fono hoi le tūla fono palot. E mawhai ona e te lea ngā waa e te alu i le whenga palot. Mai mawhai foi ona ave sea lo na foa o se suia fai pule. Pe atupu tūlanga lea o le whaamauni o se murianga ia o e siri atu lo na taimi salawa falpui pui. I se salawa falpui pui e leila e whata usanga pe siri atu. O le murianga la le muriela vanga le e lalo mai le salawa falpui pui e le o lunga i le whata usanga mai o le tūlanga la le ma se tūlanga o le whamauni o le whamauni o le murianga lea. E le avea matulanga hoi lea e ave sea ile na fua. Ana se salawa falpui pui le leusta i polo inga whamsinonga e ho atulon salawa falpui pui e whata usanga pesiri atu. E o matu nawala tūlanga lea ua e toi whai ngā palo tare titi. E le o afia la le level le sala le ilunga le whata usanga. Ai whaamanta e awhia la ilan tau ilalo o le tūla fono fo ile o a mio tau o loa o tūla fono tū maure Maota. Ese mai. Pamole mole lau fiong. Asiata tūlanga la lea o le marisianga le whongwhtalai. Wa le whongwhtalai la e ona tūla fono leo ma wha malusia i tūla fono tū mau. E ma whai la e le whongwhtalai on to e asia ia morianga ia le tūlanga la lea o le uia o ni ami o le tau aloa. E mawhai na whai e le whongwhitalai se murianga e whaasanga e le tūlanga lea. Alo whaavitai. Ile si wala o le whaafisiri lava le meta upu nei whaamole mole lau fionga. E mawhai e ini ava noa e toi ono apili ai le whai unga lea ua tantia mai. E fia ai la le vaenga lea ua whaamaonia le morianga ia e po o leisi fo i tū na tangi e eisi ava noa e toi apili ai le keisi le nei whaamole mole ilo na taatianga mai. E alava noa e mawhai ona toi apili ai ia e ona le morianga. Pela le morianga le sa ave le fast. E mawhai la le fast ona toi apili le whaiunga pa pe e le talwhiangai le sala. O le tūlanga la le i so se peia se si whamsidonga hoi le e ia le malosianga i po ia se tutangi lo fiatia pa i la tau ia la lo tūla fono e toi apili ai pe a le fia le whaiunga. Malo. Paule mea asiata hoi tilo wha tangata hoi le tūlanga le. Ona e mo ia lai i le fast le marosianga le i le tūla fono. E ai tilo la tūlanga le na alia i mai. O le tangi le fast. Ia na marilia le fast. E whai le lenga. E le whaua ia tang. Ia umanea watu ai le talia mai whamsilonga tūlanga na ina whaua ia o le tang. Ia o lesa e la ua whaalia ia le peunga la tala se ta ua whaalia le fast. E naunga. Whatatia ese mea ia ai a ngā i luma. Ia e whaingtawa lan te tilo sulanga wele a pe manao e whaawa uina ia le whamta ia le se apili. A o lesa e tausanga mua e to e whamatu mai mata upu ia le ua umana whaile mato whaale le ngā mare a vanga le.
e peo se manatu na e pe ati tilo e me o man tupu Asiata. Alo whaafitai lo whionga le minista. O tau tuli loa ina tu lava le isi vaenga o le I unga le sa tō lau le fo insau noa I lau whionga I le minista. Le e whaapea I le whaatō whala I ngā nei whaamasino papalangi. O Robert Fisher ma Raina Acha. Le whaapea ua la tō I loa fo I mamauti noa ua mantua to ele le whaato e senga. Wa e peo le tō watu e senga ngana fo I le pe ua mo I le whaako ese le na whaato ese atuai I la tō nei. Te to tasi wal to tonu le ua pe ua ai ele I whanai ona mai ia le whaato ese nga le keisi le na. Ia ai manu mai whaasala launga o le mea la vai whaato ela o whaafisiri. Wai leo ni mea nā tia. O whaasala launga nei o le uma mamau I la vai lunga o penga ta whailang. Ia le fo ina malele ia le whailau tusi ale ITPP ma whaapea mai na ua tali tasi o whaatala noanga I Australia na ia whaapea ai ele o la kou le nga whaako ese o lo ia na whaato ese. A o lea e a mai le whaato whala I ngā a whaamasino papalangi. E whaapea mai walantou talia fo I le nganga moni ua whaato ese ai I lantou nei. O lea so whina ngalo I le toi ngā vaenga ai ono mawhaila ona toi a fia ai pe a fai e toi ave I lumar whaamasinonga ia whauponga nei ma vaenga whape nei ele I whaako ese o la koulo ia. O lea so whina ngalo lo fiong. Aftai Asiata. I lau ia ua ia lo manatu au e tō tasi pea u whaalong kutala lea ele o mātung whato ese o le o mātou loi. O tala alta mai titi o alta mai titi ma fau. E langa o tarsaoa. Ana o nei lo ia na tu mo fast. Ai a mai kiripi na po ailan whaia sau noanga na ai toi ave whamsino. E te rola oi. E tofu lalva le tofu pui pui toi ngā mea na. Ele tali yanga e whamsino na toi ngā whamtalanga whapena. Pau le mea lau te roi au ia le naunga hoi o le foi sa tu foi teimi foi na faila ni ia no molo na no whamsino faila tala e whamsino. Be o nana e fua ia ile titilo whamsino nga hoi le la tau vai mal titilo ele sunga ia tuilep. Ele ngata I fola sanga lo ia na ia whamtalanga faile whamsino nga la tau tali ia ile salamo o tuilep pa I fola sanga vo ia I mau whato ise. A o le sia whamtalanga whapea ia la whato ise fola lo ia le whaia lo ia langsa. Paule me momoli le lo ia le whamtalanga ma le anganga. Ai o tasa ona Asiata ana whapea la tultuli au pu ia lo ia ale fast no le mtaupu lea. Tai pea leo wana se mtaupu le tau ave leo ia I mai mele. E toi langa leo me lumo le whamsino. Me la na te whano no I nga whamtalanga whapea yo pio la wha winga na o tala e whaile tamiziti. Wana toi alia ila mele tu whamsino o ye fo ila I nase whamai whamsino o ye le ila le sara mo oi. O le atu rola le sala tal whengai mo oi. Malo lava whaafitai lau whionga ia ono nisi a vaengan manantua tau o le wata oto pailango le whaiunga e le fo se whaatau matatau peita o nei vaengan manantua ai au na whesilingia ia walanga a fuafoi ia ua tele la ilantou fo ia mai se nisi o na mantua pele mamae le langolango sua I le vaenga whaatotua I le tua Samoa utasi o le upu moni lau whionga le minista o ka mau whesili ua sau ia te upe mawhai ona whesilingia atu ai mai se ai tu fo I sa aunga I le tulafono ma le unga le tulafono ia ale pe e tauatangia mai nisi o vaenga I le folasanga whionga I whaamasino ia e pe ua te le afianga ma le influenza nisi o vaenga wa uma ona soa lau pule tai pe la fo I o le harmony agreement ma me whapena ia tūlanga I lona tau o loa ma le umi na tautua ia manisi o vaenga o te rola ua tilo I whaato whala I ngai ui o lea aftai lo finangano malama ia ai mau foi ale ava no muli fai e te sauno ai tūlanga o le supporters manisi o ilanto walanga ia kanga ko fe fafsiri mai lo fiona minsta ia nga okupe ngau la kupe ia nga fai ku ngai le alu totongi ai whamasinonga ma me whapea ia ale pe e toi ua le toi whaasolo muri ai toi teu luma whale ma luma mea ia I tūlanga I mata upu ia aua manantu fo ia e whaaleo atu ona o le tūlanga o lo whaatala noa I nai le mata upu le nei vanga la fiafi ta me
ia sau no lo fio na stala Asiata e sa le ala sa no ele mama vo le fionga ele tai pale mia ia ma tai vo le va fai le tulanga no e no wa foto ina loia ile tulanga le wa fa ani me ho ele si tu le tulanga vo le se tulanga se fa lenga mai na ma te langona na ma to loa fo ile mama fa ho ole tulanga le la u ia ma fa longona fo e lango ina ia le vanga fa le ngata i Samoa a ole to tele ma le ano tu punta ma i fa fo o lo ia tu no i fa na fa le tulanga le na le fia ia pe ole le fa le na le fa ia fa le tulanga va o la tato wo anga ia i lumba ai fa to na ia le se senga langa e sa ole le melele fia to tele la no nga tala na fa ele mama tala na fa ai la fonga tatia la fonga fa sanga ma ia Matiu e to tasi ole mea politiki va pena a la fonga na il fam sino o se to fa no nga yo e to yo fa no lo titi lo atu il tangata ma la fonga ia fa il fam silonga ona o potu le tau te tu sa umaya pa ta to tu la fono male fai unga ale fam silonga mela le la ngona mai manatu atu fo ile manu le tunu le tinga o le fa ngona nga e pe o tulanga le titi lo ma le sila tulanga ho ile ona fa ta fo yo na le o tulanga ho te mai tai pale mia le we lunga le wa fa ta no ma le uta non tai yo la ia ai o le ala tau to ile wa la to tang ya nga mai le fa sanga le fi mai tai pale mia ma la uli ma le na sa unia la to tali na tapena tai pe ya isi fam sino ngal to vanga fa sai o le sa o tang sa unia tali le sin a mai al fa to nga loia mai loia ta to fa fam sino nga ia fa sa unia ia pe tai yo isi tulanga ia no ia le na ma fa vo ile na na ia tato titilo ia e falele ia le foi le meu está no alta tu ta ima ta yo la ia le la kuni so yo le molia ele e foi nga palota ia pe se te tasi ele se pe ala tala Asiata sa ia na no la vanga de defendia ia kisi ia pe o ese foi fa no wa moli mai fe au li lo ia le si tu a pa tato mali ia foi a foi tato nga iluma e wan me sa Asiata na fa pe fa wa tato ta po le se fa le linga le se mena ta tele ta no le ta no fa pui tanga o le pe o fa na esa wa le un alfa sinonga o fa linga le si me tele a le titi lo ile fa sinonga mai la ngona ia fa malu ho pa ia male malu le ulanga on tu langa wo ia ole tatunga mal fa na no foi na o mai le mo le tai ai e mala mai la ngona foi le tinga ole au lango mo le tapu ai foi bang fa ai malo alon sa malo fa tai ioi e moni au lau sau nonga lo winga o lau tala pe ye mahali le fa longo antu ia le mana onga fo yo le tua ngai awai e fa ya tu lan tala fa pero na finga o le tele o taimi na tau pese le nei ma le tau au ngani o mai ia i ngā kako wha le taimi fo ile na mai ile ruling an wha masinonga wa tu lai whai ngā malo o le tele o taimi sa tau pe pese ai o ai tau lo ia o te loana matua fiu e langi le pese lea o mai ia o le fo sa mai moa sa moa o ave le tusi ave le mana onga o le fionga le tamai tai pale mia e a fa te fa le tauala ai o mai e soala upule ia ona failo se tula e matua kiki mai o ia tati toi faia tulanga o upu wa lelea solo na ia itala na fa pe foi lele ia a le o mai e ifo mai ma a itala fa pe na o le winga la tala ele fa pe a me wo te tau mo fai se si tulanga ai e a nga foi mo le tupulanga mai so o e la lo va langa o le fai me tilo i nei unga ma nei fa masinonga awa o nei e a o ngaita e au ia a fa pe i le sila silantu e fai ngofia i le sitanga tana te
ia a lea whaafitai o lea ua ta whalo tō finangalo. Ia a lea whaina le ngāma le laina na matua masi solo te te, na matua solo te te, e te te e le whaamasinonga. Ia ai ui o lea, ia whaafitai le tō whaato whala inga. Io le fionga le tamaitai pāle mia le tau selu atu foi. Mai se a fionga I kāpeneta ma minister ma lo fionga foi, whaafitai foi. Ia e ui a foi, ia wale whaatau matatau, o te lo foi, wale mata I le mata. Vai pe o la le fenga inga tua ia o te lo o pole si tu liu le si tu a pesa o lo fionga le minister ia o se tulanga ha pena ia o le whanau na ungai ia mino I luma si o tato atunu e ui il tinga o male mana ia ho men na la lauma ia e tau atu le me le mo Samoa ma le lo fai a Samoa lo isi me ia ko inga mai fai malo lava a whaawetai tasi ala o vaenga la o whaafisili te fesili e tua I le mata upu lea I tu langa I pili fo I e tolu ia au tu manatu lea o le a mutaleo le ta whaatala noanga ia lau fionga o na wapi fo I le uli vaenga I o le whaamasinonga o yo pili fo I e tolu le na pasi tope lava fo I le lua felua se furu e ilan whaafisili te fia whaafisili e tu lava toi whaamanino lava I whaamasinonga I o whanua masuafa o lono winga la lea tangia mai ai a umaloa wa le sina swinga le na ai a umalo na fai malaule I unga e le toi mafai ona toi apilina la vainisi po anisi unga tupulanga e o mai ki ngā le whaale sa o le tūlanga wata oto ai mai se asuafa ia mawhanua fo o le wata oto ai la vai le to la so fina ngalo ai mafai fo ina toi feliuli wa I le tu ai ngā me se fo le pili na pasi ala ufionga Asiata o le tulanga le sa ta ti tula fono momo el manino ia o tula fono ana e sau foi tula fono ile a tula fono common law le muliata to no fai ta le fai ta to fa vai pe ona mai apertani sa ni e uma lo se pilio se ta so se fam sinonga e uma lo le me ngata I fam sinonga o le fai unga nga ile ko suia le fai unga na fa pena hoi la ia le fam sinonga le fa no so o le fanga fanusa o le fai unga e te mina I mta upule o tau ia na fai alfa msinonga o tau maua I le fai unga le e fa pena foi la ia to along fa na o mulmul mai o mau uma I fai unga le o le mesele na ia nei pilena sau I pili eto o le maro si anga le na mai pili eto I le plesteni e ma fai no na to ia sia se fai unga o mantaut o lunga la pili ta otto ai toe bo ave ya ia le malo sianga e toe ilo le fai unga lea e matua tele la unga tulanga lea siata ona o fai unga foi lea mo tele ainga I fai unga foi le over to sell out usanga ta oto ya la fai unga nai lem fanto lotea a lea na mai le pili fo le malo sianga na mai tula fo no fo le a mai lo malo sianga tula fo na fai mai e ma fai ele pelestene o famsinga fa no mso na toe tatala se famsinga fa pena o mana mai mausali le fa yuma o le maro sianga la na le sa mato tete ya me sa mato loia na mato tete ya ona ole ale talfia ngai le na to inga maro sianga o uma e sa fina wina ya le fa yuma temna ia atonu pele atotoa le moni le fa ma po atuna fa pe a uma o le o tatia wa manino le saunga mai le taimina sau le taimine o tatia ele toe manino holtu la fono le mfaito ya asia e te o lo me ngatai ia mela le toe avela le marsianga le presten a le sila me pito silio no e a mai le marsianga ele ai mani vaenga hoi la loifo e mafai ona fai e presten le mele pa ona loinga se fa le tonu tu la fono se fa le tonu se tangata sa ye fam sinonga fa au a inga le ni a unha fa pena na le fa mai e le marsianga pa fe fe la fa nga to inga marsianga fa pena asiata wa le la wa le se pui nga masani fa tu la fono e sau le malo sianga ma me pui na le pau e te mfaina fa le mele a le mele ma le mele fa to ama fa le na fa nga ina le pau na a mele sau pau le ise a mata le ise me te le po fe fa nga na le pau ia no winga la sa tu alu me fa pe o lo ai no
o te le fia fai ngala mato ai na tasi valu o la to e mai menga ko ilo langa ile se ya mena to nga mela na tu la fono se ta on to se ya ale na fi na o to mato lo ia ile ia ba lo ia ele si tu le lo ia sa fa tu la fo se na mea ia no on malo si sai numero na te ia le na yuan fa ya ia malo fa vitai ia ono le tantai mi fo mana tu fo ia wa vevela le fala ia la fo tu sau no nga fai u te lo fo yo le wa fa ta pena mai ia le isi fo ia fa ta no nga meta utia fo o le aso o ai fo isi tasi o vaenga o le wa mati i lau sau no nga ile nei vanga le fiafi ai la fo tu lo fio nga le minister afta itele Asiata afta ia ile mo le ama no taua we tu ina mai hui la pokalame fa so atu ai foi me lo tupu si o tatu atunu nei ia mo le sila fia ho el pai mal mamalu se tatu atunu o lo no fota poa ia no folango lango ia fa peona talo mai mo Samoa ma lo fa mai ia Samoa lo fotele to el pai mal malu se tatu atunu ia fa ba anga lo fa se tau sin pui ato uma po fe lava lo lango to a fium papa ai ia fa pe la o talenga Asiata lo fangia o ele tu fo pel malo si male maue pa tino no yo tu te taua ia talo hoi mai ele tu el malo si ya taua ya udia le la stofio le va ia ilon final ia ta to fi lo foi le to fai si tatala ai fa ta tele mo le ya no fianga ai la stofio mo le ta no foi malo talenga ia me lo tu pu je ta tu ai fa tai tele Asiata mo le no manu tele ala fiaf ia fa pena foi lo fa tele tu la ufionga malita o tu no fa sai foi fa sai foi Asiata fa sai foi Samoa sai foi ia le na Samoa o mai ale tanto wa fa tara no ngale na mo ma le fionga le minister ia le tanto ma lo la vale Tautai e ma le tanto BluTV ia so tofi tasi mai ale tanto fa salong fa business nei awone LSA e matua taua fo ile isi tanto malo o le songa i le foma i fa matua o faiva o ngana masuenga fa le nganu tu manga i fanua Samoa ia le songa i le fia onga le universite ya Faualo tanto o tunu o Samoa ia le talenga ia ta iao Matiu ata Vaetolo pe a foi mai le tanto fa salo fa business nei Talofa palava everyone. This week it is going down at Malaiola in Maangele on Friday 25th and Saturday 26th of March. The whānau will be hosting a vaccination drive-through. So please come through if you're wanting to get your first dose, second dose, booster or dose for our children 5 to 11. All are welcome to our event this week. We're vaxxed to keep us safe. Wa whai mato tui pui pui, a wālo tato saunga le mu. O le Goodman Freight o se tautua taufela ua inga Maota ma whaamoli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Vali i fipule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu valu. Bo disi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. For voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pe tala olo. Ona fa ngale fa tau ai olo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fu tau ai lisia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le tala for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga ai ile voucher. Dai mo le tala for voucher. Ua mau le apusu se wa fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le fer wa i ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tama ore ainga. Fa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam fai. Fa tai tala for voucher. Teki tala for voucher.
O Pacific News alau BluTV ua mawhai ona winatu. Ono le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market ma le sepse oriana I mangele. E fifia whatalo whaatu le nei fo ia stofi o la solua sa fulufaa o masina o mati. O se whaboponga fo nei o Pacific News alau BluTV o se mai whaafonga. O le sona te talaloa ia il whaalingo whaafifianga o tū maanga tumotu Polynesia, le ASP Polyfest e peona masani ai le nei vai taimi o tausanga taitasi. O le nei tausanga ua tele lava suinga il whaatinoina o le nei wha moe moe. Mo alo mawhana ua o ngai kolisi ma o ngā mawalulunga I au kilani. O na o la pata ingo le wha mai ir COVID se fuluiva, o le tatala ina I le Polyfest il mai moanga tangata lau tele, I lona no fuanga tū mau I manukau. Pei tai o loto ina sao atu lava I lunga o le ala ta wha asala lau o le Polyfest, o lo I lunga o le ala ta upenga ta whailangi. I se whailua inga le BluTV ma le whaatonu o le Malaya Samoa, le whiunga ia melinga le nuu a Sam. O le suipule foi o kolisi o mangele na ia saunua I whapea. Ua tau mawhai lava le komiti ma le asosia pule a onga, e na ia whataunu upea le Polyfest o le nei tausanga, ai mulimuli ta ia ala I lalo polo ingo le puipuingo le atunuu, mai le wha mai COVID se furuiva, na saunua foi melenga le nuu, e na o le tolu a onga o le atau va le nei tausanga, ma o a onga uma atama mataine e au fia le kolisi o Avondale, le kolisi o mangele, ma le a onga mawalunga Manrewa, o le sini o le nei tausanga o lou a inga, pole o lou a inga, na saunua le whaatonu o le sini tau ave o le nei tausanga, o se wha manatu le tupulanga talavou, po fia lava e tea nga I ai, e ilo lava oi o le Samoa, I lau tautala sa vali malenofo, ai o ia vaenga uma leo lango le tama ma le tini Samoa, e amata mai lava I totonu o le a inga, o le asolana o tautalanga na whai ai, ma o lo tausini o mai vasenga mai le iwa I le sifultolu, ai o tae au le asfareile, o tauvanga whaafia fianga, ma o le mae ai o le tauvanga, o le alawa I matongi, ma wha umai loa fo I ma le Polyfest, mo le nei tausanga. O nai se kone na PL TV ma siasi ele ali o Barry Hall I le paneta o Pluto, ina ua lavea lei I le taumataua Sunny Bill Williams I le la fusuanga na po. O le fusuanga le nei ato o tele tangata whaasara lau o whaipelenga, sa mate mo Hall peitai, o le lei o le tapenanga le alo le atunuu, o le tūle sa vaia I le po na po, e le ngata o lona tali tonuina o lona tomai, peitai na mai tauina I fo I le vavave o lima Williams, pe a fua atu isi ana fusuanga, o Hall o seli Australia, fase fulima tausanga le matua, mai tautaua le nei ali I le tālonga o AFL po le OC Rules, ai sili atu lona tautaua, I le telo taime vai ai ona winga lu tangata I lunga le malai, ai na maua le leia na po e Williams, ma vave wha uma I le tālonga, ina ua malo Williams I le tuyoti le tamile sanga mua, e sa oiro le isi toa ina, e sele malai mutia, e sele mai a fusu. I tala COVID is fului vai ni sila, e se fulu valu wafe fase lau lua se fulu tolu tangata ua a fia le wha mai le COVID se fului vai le so. E tu sai ma wha maunga le matanga luenga le soifua maloloina I le awauli nei, na lipotia mai ei foi e se fulu tasi tangata wha upopo I tangata maliliu, ona o a fianga mai le wha mai, e to lua mai au kilani, lua mai Bay of Plenty, to ono mai Waikato, ma le to tasi mai Wellingtone, o le iwa se lau se fulu tolu o tangata lo a fia le taimi nei le wha mai, o lo to tonu o mau tanga se ngase, ma o se numera mawalunga, o lo fai tuoina mai ei pea le matanga luenga le atunuu, e le I whai o la toi tui pui pui ina ia whai, a wā pui pui nga ma le saunga le mu, mai le COVID se fuluiva. I se tala mai Tahiti, ua taufia nei e leo le motu o French Polynesia po Tahiti, se ali I lua se fulufitu tausanga le matua, I lona tau mawhaile e wha urufale mai tutonu o le atunuu le fuala au wha sa ino le aisa. I se whamatalanga I lea mata upolo o ta uai whapea. O le nei ali I sa malanga atu le atunuu I lungo le vaala upasese mo ta whaonga. Na malanga mai Amerika, ma mauai e leo I le taimi na siaki ai ato malanga. O lona nai e le nei ali I le siria ma le 4 kilo kalama o le aisa. Peitai ina ua sa I le leo le potu na nofo I le nei ali. Na mauai Malaysia se 5 kilo kalama o le aisa. O lo I totonu o isi ana ato. Ua taufia nei la le nei ali le ofisa o le lo I pape ete. E tali ai seaso e tula I lumo le whaamasinonga. Mana I tala mai Samoa, o molianga le contempt of court po le te ma le wha le minga o le wha masinonga, e pei ona molia le tai o le vaenga wha upufai o le hero PP, le sisunga I atuila e pasa I le malia le ngaoi, wha tase ma le whai lau tusi o le vaenga wha upufai o le ala I pule rimoni a iafi, ma le tamaitai lo ia sini o mai ava vise kota Peteru, ua wha maunia o manei e le wha masinonga, pei tai e le tuina ia I le wha masinonga ni wha salanga, ina ua mahea o nai lo I le wha masino e se talo sanga le fast, ai o isi na molia wha tasi le mata upula vale nei, o le wha maunia o latou moli anga. O le wha masinonga le nei, na wha fo ina e wha masino mai atunu I fafo, o Robert Fisher ma Reino Archer, I le mai aila o na la ilo moli anga o isi sa moli whaatasi le nei lava mata upu. Na la autasi ai e le wha maunia so le ngā tūla fono. A la uofo fono toi pia la uofo o le suita tai o le hero PP. Taule le au sumai se o elia lo faifo o se sui whaasala lau o le TV tasi.
Tole a fole au pepe whaafisi sa vea mua ma fonga whetalai o le mota fono. O tia Graham tualau lelei o le whailau tusi o le fono i le paia inga ua mawai atu nei. Ma savale noa ma River Bitham Annandale. O le sa vea mua ma lo ia sili o le atunuu. O le te mana whaale mi ngā o ila tau a wha maunia mori anga, na whaale manino mai ai le wha masinonga, o la fonga ma wha upunga whai i le wha masinonga, o atu mawalalo ina i le tāu o le ngaluenga le wha masinonga, i le puipuinga malu ma le wha atonu wholau waile o le atunuu, ma ua matua te lele a whai no le wha masinonga e ala i ana whai unga, ai maise o le a whai na i o wha masino, saola tau whai ai a whai unga. O se malienga na sainia le taitai palemia, le afionga i a fia me na omi mataafa, ma le taitai o le hero pipi o tula e pasai lele malia le ngaoi, e whaale au ngā ma whaui mai ai tua le tangi le fast, na te lelo na whao ngā ina le whai unga fisha ma acha, o le tu ina mai ai se whaasalanga i e la tau wa wha maunia moli anga, i lea malienga tustusia o lo whai loa i le naunau ta ingo taitai e lua, ina ia whatua na i mea na tutupu i le la tau sanga, ai tuli i luma se ai o le malo, mo se le leo le atenu u lau tele. Ma le tala muli? I whaamaumauga na matanga luenga le soifua maloloina ua whaamauina ai, e se lau 5 tangata na a fia le whaamai le COVID se fului vananafi, a solulu 2 o mati, ua vaai ai le sau i lalo le numero tangata a fia, pe a fua atu i le 2 na maua i le asolua, ma ua maua i lau whainga e onu se lau 2 tangata o loo a fia le COVID le taiminei totono le atunuu, o le totele lavo tangata loo a fia le whaamai e alala i upolu, le ai whaamauina e onu se lau male ono, ma le toa se fulu ono o lo alala i savai, ai o lo saunga le mu pea moto manono ma apolima, ma ele o yaisa soifua ua mau mai le nei whaamai. Pacific News ia lau BluTV mo le nei aso, manu i tele tute ma whaiva o whenga i le atunu soifua. O Pacific News a lau BluTV ua mawhai ona winatu, ono le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market, ma le Sapse Oriana i Mangele. Talofa everyone. This week it is going down at Maota in Mangele on Friday 25th and Saturday 26th of March. The whānau will be hosting a vaccination drive-through. So please come through if you're wanting to get your first dose, second dose, booster or dose for our children 5 to 11. All are welcome to our event this week. We're vaxxed to keep us safe. Wa whai mato tui pui pui, a wālo tato saunga le mu. Toi whawele atu sa moi le toi te liu mai e o le tātou tautua male unanga lau BluTV e maiso le proklame o le Tautai ai. E le nei vaenga o le fiafi na ua se fulu ma le 3 minuti o te nei le intu lai ono. Le ua mawatu le whaatalitala noanga ma le fionga i le minista o le puipuinga o Samoa. Ia, po le minista o le leo ma whare puipui le fionga Faualo. A o le ua se e mai lunga o le tātou proklame nei. Ia, a se tasi fo i o tamali i o he wilonga lana tautua. Te tono le tātou tunu i tūlanga tau wa onga i le ngata fo i ia i suenga o tātou wa tū manganu ia e ngata i lo le tātou ngana o ia fo i o le fo mai o le whaato wha manino i o i te tono si o tātou tunu ia e ngata i le o ia fo i o le polesili po le whaurulunga ia o le vaenga fo i le o Centers of Samoa Studies po o le loto lotoinga o tūlanga tau suenga Paaleanga nuu mangangana i tutonu o le tātou o tunuu i le Universite au i Samoa i le papa i ngalangala au te fia whaafelo i antu i lau susonga i le whaia onga a o lau fionga fo i le fōmai o le whaatofa manino lau whitalainga i le sale au mua o le to o naurua i tūmua ta ia o Dr. Matiu ma tā vai tautunu i lunga o le tātou proklame i le neivanga o le fiafi. Ia, whatalo whātu fo i le lau fionga, lau terenga Asiata o le fofonga fo i o le polkalame neitu lau le fiafi i o itu taulangi la ngai whangita o e le na whaliwha i eitu mua. Ia, lava tuna ia o tama taua ana. Ia, tele nto wheo ngafa ari liu fo i leisi itu. Ia, o e fo i o le tuia tuana whanofo e whangita fo tanga mtafua. Ia, malo lava le soifua whatalo whatu fo i nei tu lau le fiafi na mai mua tapua i mai esi o tatu watu nuu. I so o se tafa o le neila lolangi. Mai tu e fia o le neila lolangi mai ai o na hao se i o na hiu.
fia fo ile nga mata atu to mavai atu fo ile lua fatartanoanga ma le fionga le Minster o famsinonga le fionga ia Faualo tawili Harry Schuster ia o se tamatau manava fo ia tatu tu malo ale pata ia fatalo fatu fo ile netura le afiafi au o ngasina uma le tua o fatu na paulia I fata faitaulanga I fia le lalolangi ia mo se noanga manu mo Samoa e wi na lo fia so tatu watunu o Samoa nei ile fa mai mtautia o covitis fumreiva ia aiele taritununga malelangona o lo fa pena na marutia pea Samoa ia awanga leo le tua ala mai ile tatalo ia matar sanga fo ia o na sina le tua e wi fo ina lo fia so tatu malo I fainga polkiki nei vai tau ia taritununga ia wa onga umalava me uma e tonga malama ile to fantasy e lolo ia ile fa fitinga wale anga nelea fa talo fatu pa ia malu Samoa mai mo mai le nei tu la le fia ia te tau fai talo fai le anga le lei ta malo tanto wa tapa usiri le langi pa ia tu lava ia sulu le tino ia o le nai ta oto ta famanino a tanto ta ule le soifua manuia o lau fionga ia ile foma I o le to famanino si o tanto utunu o le ngata o le ngangana tu manganu o lau tau tua foi ia o fai va ese alo pepe le mai tawantu ia telefo yo taimi e va ia tu langa o lau ato pona e fasoa ile to fa te tala awa foi ia le filinga mafua si o tanto papa ingala ngala o le to ainga fa to fa la inga le tu langa o su enga ia ai fa fitai o le o mau so lau ia e mau ai foi se ava no e fasoa ma sa le ato pona I lunga foi o le tanto proclame e mai se onisio matatia wa ausia ia e lau wa tofa ia po lau fionga fo I le matua faiva po le fo mai o le fa tofa manino ia e ona mo tu fo I le pa o si la fia ia o te loa sa oa fa tai fo I le fa ia le fa tulima ia e mo le paenga si o tanto o tunu o manantu ia o le tangata malona fa sino manga ia lau songa I le fa ululunga o tanto su enga I Samoa ngana manganu ia fa ilo ia le seunga e me se fo I fa sino manga o lau fionga a wale fa e pa fa fonga si o tanto o tunu ia faafetai lava ia e sa lava le finagalo fo io lau telenga Asiata ia o matou ia o le ale pata e lo ale pata mau yo ia o le tiavea o sale au mua o sa musu a maile o lalo manu ia no tupu e fale asi ia o mana I tonu le atunu ia fa pena fo ma le ainga o tamaiti safu nei se vai ia fa pena fo ia le tele fo yo isi mau ainga o le atunu fa pena na a fitu tu nisio mantu vai ia e pauna o manmanunga le tatu taimi ia pauna nai o fa pena fa tino ia le una nei ia malo fa tai sa mo le nala ua fa maino le antu mua I le tulanga ia o fa sino manga ele ila o tama tau mata matangi io ia o tama fo I fa maino ua I tu mua ia e va kwa ia ki o walanga o to una il fa to fa manino nei me pesao ia ai ala fa tuna tu lo o le tu yan tu o le tu ia vi ia vai ane foi ia usoli ai teinani ia valai ma le tauso ia ai teinani foi le suore mapu ia tausi poi el fleulu e me se foi sale au mua vai foi te talanoa ia ile fioanga I sio no pele I samusu ia tu lo na foi le fio le tane o le tu o le matua ia moa ia foi ia le fio tango ma inga santano ia ai teinani foi o le mamalu le fale antua ia fai foi te talanoa I le taufa le meta afa o le tama ainga ia tu lo la le fio le tama ainga le fio le meta afa ia su foi le matua ia tau ili ia ai le fio alo tutusa mata afa mata mapa ia au le polo poi ngala fo ile ile voluma ia afonoti ia o le tu mua isale au mua ia langa e fai ta iao ia langa o te ta iao le tu yantua ioi wa fo ile fio le tu yatua fa no fo le tu e tafua ia te nane o le tawanga ese male lauti na lau le lei malu ia te oe sale au mua no mana o te fio o langa o fai va ese lo pepe o mati e fo il proclame le ne fiafi ia ona le malu ai o lau fionga I le fo mai o le fato fa manino a fai fo te talanoa ia fale asiu ia langa I tolu ainga I te tausia ia fengeta fo I le mamalu le fale tolu ai ano tama le langi ia mai se fo I le maungafa fa talofa matoi o fo lofa atu ale o te tau atata ia waru ta unga o fio anga e o sa vai fa mai ia marengo o kameki ala me rina le tau sa o le nu o le tausi
Wae mana tua fo. O lo ina lafa vai nga pa pende. Ia. O avoi te sila fia o tu fa sidi ia te ai. Ia na mo wale o tala fo ile sori ai nga fa na. Ia ai. Ia e wade ngalo ia te o na ai ngo tupu ma fa ona tupu me ia. Ma lo fa fetai o se fianga lava ia o lo pale mai ma lo lao lungo le ta por kalame ia pa fesilia fo I tulanga lau petalenga te iao po lo sunga le fomai ia o le to fa manino ia fuanga o lo nau e mai se fo o le tulanga wa e tu mati e ile fa Samoa o se vaenga totongo malama totongo le ainga ya me se fo ina yo tu o le ali tu langa wa fu ai ona fa solo au tau ma fainga ma ina nau lava ma pulu nau ile tanto wanga no uma le tanto ngana Fastai Asiata na o nga ile primary school o sale au mua salo po le tasiva valuono na valu lima na matai na wa na o la usenga ile vasenga fitu ona fa wau mai ile na fa tu le primary school o Samus o matamata I taimin na I yanga atau le te fia foi le matamata I meu tau le fo ile le tau fafu ba ai solo ma fa tino nga pol kalame fa pena I tonu a onga ya o ala ina wa fa manuel tam fai ma anga ia tu le kolisio sanel hati dia ina o fie e mata ma o fo ile ale tato ngana male nganu ia se ia o lava ina pese mana fo ile le e awina mai se mana ia te au se me tau la ia ile fie nga o te ita soifua wa wina ia ona o watu la ia le university ia ese mamawa le vaenga na aru ile ma fau na alu le ma fau nga I mata upu tau fa science mata upu tau le fa tala fa sol pitu wa nga ile history man science ia peita ia ne wa alu wa le ngata la ia o I mata upu tau o ina I tonu o ai wa ia male nau fo ile va ai te va ai fo ile le ma observe le tele o fatinonga o tu manga nu o Samu wati di ai ona totongo a le loto le nau ta fia o ile tulanga le ta fia tu ma se ta fia tu fa sau lo ta tino mo ta fe alwa I fa fo e tau fafu ta fia fola ina ni fa alo longa I tonu le Maota ile tumu tangata ia ona o ile na wa mai ale tulanga tawa o nga ile university manga ia tu ngalue fa ya o wati dia ya no tanau vo ile le wa nga ino ta o ina ta miti ia wa amata fo ila ona o fie fa atino mene yo sa ili nga ile nga tala fa sol pito le atunu ai o mata upu tau tu manga Samoa wa amata fo ila ona o fie e fa atala noa ila to sa yai ia le to mai ia yo la to fa ailonga mawalulunga e pe o le fionga tama ainga tu ya tu pu tama CCF ia o le ftelenga ya nga fili na au tu tolova o le sunga ya maulolo le aula tavita amosa ia o le fionga ya tu mfono a pelwa ya vau ma le tele lava o matayo o te alu e fa atino ia suenga ono le taimi lea o ta onga fo I sa ili o ta wha ilonga university e wha asoa mai ale te leo whaia onga o le ta ua ia o le mea lea o le sue o le manongi fo I o lau tala noa pe a whai e te tala noa I mea sa e alu sue ma sa ili ilo ia ma wha mau ia ma tu leo a vea matusi whai o publications ia pe wa alu la ua o ina ua Fatuina le por kalame le university o Samoa lua fitu o le postgraduate diploma in Samoan studies. Ya ona o manatu no le o te fia alu te o ngai ia ma le upumoni asiata wa wartanga tapitu silina la ititina loto ia I tonu le senga le tolu suma lua tanga tana mataina le senga ai umane
toe na to aval ia ma o to tolu I mātou na ulua I whaawina I le polu kalame lea a. Ia ua umatuale postgraduate diploma. Ia ma so atuale tau mawhai. Ia ua whaasolo atu ina whai le mata upu whaingoa ino le matua o whaiva. O le Master of Samoan Studies. Ma o le o lau whailonga la le o le tūsinga I le Master. Ia o le taimina na le tasi le option tasi le vaenga whai ei. Na o le full thesis. Ia o walu loa whai lau thesis I le ethno history o le pata. E se fulu tasi nu o le pata sa whai ei lau su enga lon tala whaasol pito. E o ti avea o sa musu o a maile sa le au mua o mutia tele lo tupu e malaya la sa titoa utongia vai loa malalmanu. O nuu ia sulmal tasi o le pata sa whai lau su enga I le whailonga lon matu o whaiva. Ai moane ua mai ala whailonga matu o whaiva mwha wina I le lua fesu malua. Ai au mai ai ma le recommendation for ina au mai I examiners. E le taimina. E tatau ona to e whaawau le tau mawhai. I se isi vaenga o tala whaasol pito a le pata. O le ala na whai ai loa lau PhD. Ia mai e lole whautuanga supervisors nā taimi. Whionga ia Professor Malama Melisea, whionga ia Professor Penelope Scofol and Associate Professor Safua Akedi. O te alu loa e whai lau research, lau PhD, I le mata upu pito I sili le nei o na ma ale I whaitau le atunu le taimilina o le Samoan Customary Land. Lea na whai ai loa lau PhD thesis I le whanua whaaleanga nu o Samoa. Ia, lea na wha wina I le tausanga lea te nei. Ia pe o se ai o whaonga ina ai le tu maloa le pata. I nuu e lua o sa musuma mai le e avea ma case study. Ona o whawhitauli e tula I mai I le umia ma le whaonga ina o whanua whaaleanga nuu e lua. Ma le pata o whawhitauli fo ina o lo o tutupu mai I isi nuu o Samoa. Pe o le ala le na o le whaonga ina o sa musuma mai le ma le pata as a case study. Ia e whaingo fie ai ona wheso o tai. Ia ma whaamala malama whawhitauli fo ina o lo whapena ona tutupu mai I isi tu malo le atu nu. Ia pe o le whaasolo nga mai ngale na o le tamu whainga mai lava I lea o ngā mata ma o ngā tūlanga lua. Mai tua, se I o lava ina o mai polisi ma whaasolo university. Ma whaau ai pēa la su e ngai pei lava ina o mai I le tūlanga le. Ia ma o le silafia fo I le malo le atu nu. Ia o le fo mai o le tō whamanino, mua lea. Ua tū sia I le tātou lava ngana Samoa. I le first PhD thesis wa tusi tātou ngana. Ma o le first PhD thesis fo I lea, o le tātou wanganu. O le fo mai o le tō whamanino mua lea, I mta upu tau lea nganu. Leo whaonga ina I o tātou whanua wha lea nganu. Pe o se tala pipi ina lea asiata o le tūlanga pio ona iai le amata mai lalo I le soifua o ina fo I pe ona sidingia lau tofa. Se yo mai na wala asia le nei whailonga o pe ona iai. I tūlanga tawa o nga maleanga. Malo whaawetai, ia ua talinga fia longo. Ia le whae pausi o le whaafonga maua si o tātou o tunu. Ia ai o tala folu ma tala wha mai. Ia le tūlanga I lo wasasa malo e le whaingo fie. Ia ele o se mea la na oso whaamongi oso vai ane le whaafonga maua le tō tele, wai pe iau na tele nei taimi. Ia ai le ai o lea sa manta mai lava I le whatu na toto. Ia o tāmatama le soifua. Te ia o mai lava ina ausia matatia ma whailonga e ngata I lava le mawalulunga o whailonga. Ia I le sailinga o le whaatō whaala inga I le whaamatua whaiva e mese foi o le fōma I le tō whamanino le tātua tunu. Ina ua e pale mai la e mai se lau tāpenanga. Te fia whaafesilia tua I le vaenga lea wa manaia I lau saunonga. Lea la I le taimi le ua whai ai wāsa I lau sa ili ilinga le nei a tātou whanua whaaleanga nuu I tonu o Samoa. Ia sa o whaitau fo inisio wholasanga e meisio vaenga I lau sa ili linga. E ma eo ma maofa. O ani whaafita uli. Ai whaape I na tau whaingo fie na whai. O ani lu I tau na whea ngai ma lau a fionga. Ia po lau tō whaafo I ta iau. A o e tau ma whai e vane mai I lunga.
ia le to mai le wanantia pe le iloa mo foi awale mamalu lo tele lo tanto tunu ia whawhitai siata ole tele i o whawhitau di sa whengai malea suenga. Ole whawhitau ni mua. Ia ona ole tu singa mua ole ua tu sia e tātou ngangana. Ole whawhitau ria e te lea le ana uti tilo ia mo maini. Pe o tusi tu singa wha Samoa e muli tai a ngai le structure tu singa wha Peretania. Tusa ole mamanu o tu singa ole structure wha Peretania ole e tau muli i ai tu singa tātou Samoa. Le structure fo ilele a mata mai le introduction ole body ole conclusion me un whapena. O te titilo ia mai mau pe ana whapea e ia se structure ole wha Samoa ia e tusi ana ia tātou tu singa academic writings whapea ole whawhitauli mua na ole tau mawhai e tuu an tātou tu singa wha Samoa anga ile structure tu singa wha Peretania. Ole hisi whawhitauli naria e mai ole tele o tātou written sources o tusi tu singa ile e winga i whanua o Samoa e tusi ile ngangana Peretania. Tusa ole mea te lea lai whai ele ngata ina whaitau ile wha Peretania ona tau mawhai le toe whaaliliu i le tānga ngana. Ina ia maua le tu ai ngā academic writings. Pei fo ila le o whai atu o le tu singa o le mele o le thesis. Ele pei o le tu singa o le tala fo ila le tala whawhango fo ila wa iai ale manual o le structure tu siana iai. E o fo ile whainga o le citation me foi nela o le tuunga iai o le referencing ia o le pe o le melna le ia foi nei e faisi fainga ta fafita ulina taimina na tusi ai o le si fafita tele o le tama fai foi le ao mai fa maunga mana tua foi o le taimilen amata ila utu singa o le lua fes ful maleono na approve mai ai lua le proposal ai mata lor su enga lua fesu ma fit o taimi pito i sili le nana va o i tatu atu nu e o mai lava le taimi nei ile mata upu le o fanua faleanga nu o te loa foi o le mafu anga foi le na tu le ia o supervisors nei ma le university o te alu e fai mai le su enga ile mata upu le ona o le mata upu pito i sili na ma ale ma o se mata upu ele iai lava se tangata Samoa sa fai iai sana su enga fa pitoa o le tele o tangata sa fiala tu su enga i o tu singa papalangi a ele ia se Samoa foi lele na se lau pasene fa tino ina o landa su enga i mea ia tau fanua o le atu no ole mea lana leana mafuai ona tasina fa fitau di foi lele o lota lu atu foi lele e fai fa tala noa tangata ai pe mo musu tangata ma pe ne fa so mai olanto sila fia e winga i fanua fa aleanga nu ona tala no ina lo fa nua maswa fa matai e ma ale mata fiofi ma maule atunu ona o mea sina ia a inga nu mai tu malo elesu ona tala ia e o foila ina ua o ta amilo atu i New Zealand ma Australia i le vaitaimiana lua fesu fitu lua fesu valu lua fesu mleiva e o mai fina ngalo tangata Samoa i fafo manatua fo i Asiata e to atele atu tangata Samoa o lo i fafo na ilo tangata Samoa i no le tunu ai ole metotia le ana faaunga ele ngata ya o mai manatu tangata o i Samoa nei fa apea fo i manatu tangata o i New Zealand ma Australia wa filifilia New Zealand ma Australia ona o atu nu ia le lalolangi ye tantunu o lo to atele tangata Samoa o ala ai pe ole ala le o le faunga ina o atu nu ye lua fa pena fo i matutuila ia pe ole tulanga ole whaafita uli te lea ole whaia tu whaatala i Australia ma New Zealand malu e te au i le fast lama i wenga ele ai ni whainga whaapolo kiki o loo iai tu tonu. This is an academic research ele utele tu i le HRPP vaenga wha upu whai e whaabai ai marimata ita ina ele su enga le nei o le su enga le whaatino o le su enga wha a ina academic research ma ole
ole tulanga na fo ile sa avea ma awala fo ile fa fita fai ole tulanga fo ile ma ale o fina ngalo o tangata ole atunu ia mata fata tano ngai New Zealand ona ole Tautunu na o tangata lava o sa musuma maile mali pata e fua ile case study ia mafua fo ile le fa i tangata itunu hol na fata utai ai emoni ia o tarsanga maile manu ole atunu pem fai on tadia so setas ia na tadia lava so se tangata lava e au wai ona ua faasoa mai fo ilato o mata upu e tala no aina le su spengale nei o mata upu fo ina o afia ai ona to fanua ona to ainga i Samoa nei pe o nasina fa afita audi ia o isi fa afita audi tele lava ia o le tulanga le ile timing pe on sila fia o te ese mai lua fe suma le iva mai New Zealand ia wa ai fa atina ona to ititi ama wa lockdown and fight amata mai le amata ngalu always full ia tanga lutil na teni wa avatu I wa amata na tali mai examina se au mai ia le unga olato na hotongi ia ole taimila na wa amata na PC mai ia wa mai manatu isi ia to teu ia pasia ma fa u le fa ilonga ia mai fo I tonu le tato committee tato university ia e fatino mua ia es forma le lua vai son to mai atia o te toenga lua mai ele taimina mai le masina o February anga ile masina o pelila ia wa atili ai to titi ama wa le covid na poloka ina New Zealand ia ai pe o tasina fa fita uli fo ile o le timing o le time consuming fo ina sa fa fu ma ona ole suenga sa iva super sene o fai nei Samoa ia wa elo fo tato Samoa asiata ele ngata ole ngaluenga ai fa pena fo imfala velave fa le ainga e tele ina afia ai teimi fa atino ole suenga pe atu tupu fa la velave tonu tato ainga ia ole isi fa fita uli tele ia e lima vai tato university ele lava se tu per scorsi per tato university na au mai ia mo le fa atino o scorsi pe ona fea wa ia tu I fa pe fo I man fa atino o le suenga I tonu Samoa nei ai fa aftai tele lango ainga o wo ia me se fo I paanga ia mai le mano le tunu no fo mai la tu so son ile nei suenga ele ngata o Samoa nei o atu nu I fafo ia po so se vai pa no ala vole nei la lang o lo fa aftai uma lava o la tu swafa malisina le nei suenga I tu o tu singa atu ia na lo fa so so ani mai le tau utu fa so arta tu university sa fa atino ai le nei suenga ia o le ala ia fo ini pe ona I fa fita uli na asiata sa fe ngai mal suenga ia pe tu langa fa pena ia na mata suenga o tele la ulu lo tau ia e moi no o to titi ale ini lo ia na te amata fo suenga o tala po au tau le o fit fight ia mele I fa ia tu ale tino la to ia le fa to ato e fai mai tangata to ato e mo wale lapo ina ua mai ato ma fa u le fa ilong ia le na fa u le masina o se te martau sanga le te nei ia fo ia le vi inga ile tua ma le anga Faualo alo le fitalai ioi au te iloa ua taunu I le tala fo le ua matua ave uma I ai me uma le ase me o koe kua e o ai le whaalainga ua le manongi ma se mea ai le o so ma se fia mo ia ai ui o lea ia o lea le si me sili na ua e tu le tumu maunga ma e mapuea ma I toi tepa I lalo le savalinga ma I whapea I fo le atua ia o ai e le tangata ua e manantu mai ai ia ai ui o lea ma lo whawhetai o ala le mafuali I le tūlanga o lausa I le ilinga. O leo te tiro atu I le mamau I tu o le tūlanga le whata tia mai ai ia tūlanga I whanua whaaleanga nuu nau I eri sa I le linga pe pe sa ola utau mai tau. O le tati valu wha se fulu mo le tupu whalima mai ngai sau ngai luma I le lua se fulu. O I le lava masesi o toi soifua mai le nei mamau I tua. Ua e toi avea I ai le elinga mai ngai lunga. Ia o papa maa nei me se foi o fonga ele male liti tai ina ia toi tau fa mau mai matulanga I mati no tantu o ani ngai vaenga matautia o te lo foi o le ta o toi panga ti o le tauti anga fa mo ngai le tusi matulanga I lona auti se taimi vanga fa pena ai na oni ngai vaenga te fa matatongi lo fionga po lo ile fo ma I fa to fa manin o ani ngai vaenga na matautia I lau mai tau e ui o le suenga o lo amata mai le tasi balu limas fu ai o lo o kava mai le vai taimi o le afe tau sanga taru ai taru na
ole o amata mai ile tolu afe tau sanga talu ai talu ona no fo ye tangata Samoa e tu so fa mau nga tangata su e tala eli manga nu tu fa solo mai ile afe tau sanga talu ai ina ua exist tanga loa lang fa solo mai ai I le vai tau ina ua tau upa langi ta fitu lua e ala ona amata mai le loloto le su enga ile tasi valu 5 anga ile luas fulu tu se lau fitu fulu tau sanga ia e te tonu le su enga toa wala ona amata mai le tasi valu 5 ona ole tau sanga au pito isili lea ona mapuna e ai le tele o swinga ole umia mal fa nga ino fanua fa le nganu mana tua ole ingoa ole su enga ole au tua su enga ole o swinga ile umia mal fa nga ino fanua fa le nganu o Samoa mai le tasi valu 5 e o ile tasi o ile luas fulu wala na fea le piliota lena mata mai tasi valu 5 o le vai temi pito isili le nao na mapuna mai lunga ia le tele swinga ile umia mal fa nga ino fanua fa le nganu o Samoa ina ua mata ona fa atuputupula ia le to a tele o papalangi matangata esi ua ofi mai te tonu o le atunu le alana mata e moina mata na no fo ia e papalangi ia tangata ia Samoa ile tasi fitu lua ai o mai ma missionary tasi valu tolu o ai o mai tau sanga tasi valu fast food tasi valu 5 ua fa atupula ia vavele fa le to atele o papalangi matangata ese wofi mai tonu Samoa ma maua o la to fanua mai fanua fa ale anga nu o le atunu o le mafu anga tonu al nana mata mai elo inale suenga e ui o lo a fea ia tuat ai pe o ilea na lilifa ia le lo loto o le suenga ile mata mai tasi valu 5 onga o temi pito isili lea na to atele papalangi ua fi nau ina ia maua ni o la to fanua I fanua fa le anga nu o Samoa ma tiri mata mai lo le taimina ona fo ai ma fa matu o tatu fanua tangata Samoa e ave e fai mea lo fai I le lotu ia ma ave e fai mea lo fai I papalangi o nisi fo o fanua fa le anga ua fa atau fo e missionary ua fa atau e papalangi ini au wala e leo manino mani au wala ta ua au ia le nei taimi oni au wala e fa solitu la fono dona fa atau wina I le na vai taimi pe o le taimi la na asiata na mata mai ai loa ia le suenga fa pitoa le nei mai le tau sanga tasi valu 5 ina ua tau nuu papalangi tau nuu malo te tele tau fa solo mai ai lava ina ua pu lea fa kolone le atunu e taimi o pulenga ua tau nuu malo te tele tau nuu mai ina ua pulea loa ia tātou e siamani tasiva o tu umuli siamani ai pulea fa military tātou e New Zealand tasiva a tasifa fa solo mai ina ua talo sanga Samoa I malo au fa tasi mo sona malo tuto tasi lea na o mai ai ina ua tuto tasi Samoa tasiva o nolua ia fa solo mai ai lava I le taimi nei se ia o mai lava I pulenga fa malo o ia nei fa malo fa pati ma pati ai le o mai I le taimi nei ia ua matua tele swinga ua mai tauina I le umia ma le fa nga ino fanua fa le nganu ai taina ne ai o le mata fa atu mai o le komisio fanua masua fa le tasiva o to I le taimi o siamani matiri ai ona o mai I le taimi nei uma vai pulenga fa koloni ai ua avea nei le ua avea nei ma fa amsinonga o fanua masua fa ia ua tiri ai na foi wa sila fia asiata le taimi nei ua tiri ai ona nunumi ia ma le manino ia le faatinoina o fanua masuafa matai ale atunu mai I faai unga o faamsinonga o fanua masuafa se ia o mai lava I le taimi nei le ua tātou tilo
lima sefulu ma le iva nei tausaga taluan tuto tasi le atunu le ala faamanatu nei lona ono sefulu tausaga a o lea lava tau te mai tauina le te leo suinga o le umia ma le faaogāina o fanua faaleaganuu o Samoa e lea foʻi la o loo iai se isi issue petu isili ona it's a current issue taimi nei o le taofi mai e le palemene ma le kapeneta o le atunu ia le faatinoina o faamasinoga o fanua ma suafa a Samoa pei ona iai le lua masina lea ua taoto mai nei si e pei o suinga la ia o lea talatala fulu atu asiata mo le silafia e laufiuga o lea e ono aafia uma i lalo le tasuʻesuʻega lea mai i le tasi valu lima sefulu e o mai i le lua sefulu Matautia, iyo e. O mafau se upu foi le matautia le mamawa e le tūlanga wa iai. A folau le vaatele i lau forasanga manino e me se fo i o lau whaato whala inga. Ua te tailo mafau le vaenga foi leo pili e tolu le sa pasia whaatope nei le lua whelua se furu le teimi tonu lama lea e si ui mai iai. Ma whaatini mai iai. Ia lau o lau whaamoe mai so le sa ili linga. Whamata o iei se afianga hai o pili ne e tolu i lau sa i linga ai whamata fo i santa tau ona i o eina si na taimi fo i le tau na whaatara noa mata pā i a whina ngalo o nai tūla toa me se fo i o na maru no tero le atunu o la so whina ngalo lau whionga le fo mai o whaatou whamanino. Ia e te lea le afianga ina ua tau nuula ua usu e suenga e pe ona whaatino ina le tolu ma le awhatau sanga lena iai. Ole whaafita auri mua masalo o nisi whaafita auri lea sa saunua e lea fionga ni minista e lua whaatalta noanga me le turai di mai le fiafinei. Ole whaafita auri mua o leo te titilo au iai. O lea whai mai le tūla fono o whaamsinonga o whanua masuafa. O e whaavae le tūla fono o whanua masuafa i tū maanga nuu maanga i whanua a Samoa. O lau ala fesidi. O le fea le nuu ma le itu malo e ana le atu ma le anga i whanua lea e mamanu ai ia foinei. Ia le whaatino ina o le tūla fono o whamsinonga o whanua masuafa. O le whaatita inga o le mauleo te whai atu ai. E ese le whaatino ina o anga i whanua a le ipata. E ese le whaatino ina o anga i whanua a ana. E ese le whaatino ina o anga i whanua manono. Tainane e tasi anga nu. Ai ese le whaatino ina o anga i whanua. O la foi wa iei foi nisi o scholars. O nisi foi o tangata su. O la foi wala tau whaadia le manatu lea. O anga i whanua a le whea le tu malo. O loo whaatautaia i ai tūla whono nei. Awa o le whaataita inga. O le mātou nuu i manon. O le anga i whanua manono. E langa mai e le matua tala le whaatau pea whai le usu. O le tele o isi nu. E langa e talaluma. Talaluma, O isi nu. O nu o tula fale e lein tamali. O isi foi o nu o li e lein ala tula fale. A faila o le whaavae tula fono a Samoa. I tū maanga i whanua, anga nuu mai whanua a nuu mai tū malo. O le fesidi la leo te fesidi ai. E ono a vea ma whaafita auri. O le fea le tū malo e ana le anga i whanua. Lea e tautalania e tula fono. O le whaafita auri lona lua. A olo ina tango fia me asina Samoa. I lo ua tali tonunga la foi wa tu sia i tono la utus tu singa. E pea no fai atu ele oa e se fainga fa apolo kiki e au fia i tono o la usuenga. It's an academic research. A olo ina tango fia me asina le atunu. E tatau wa ona umi se taimi. E whaati no ai, whaatala noanga. I lo ufo i tali tonunga. E le na o matai. E tatau o na whaatala noa. I mata upu ma ale whaape nei. O le toa tele o tangata i e matai. O i le matua o le soifua e whaase fulu a nga i atu i le valus fulu tausanga. Ai o le toa tele o le whaitau o whai o le atu. Nule i nei i le group age le i o le youth. E amatala le youth.
o le definition o le youth la iai, e amata mai i le se fulu ma le ono, sfulu varu e tausanga lawa iai, e o le tolu sfulu ma le 5 tausanga. O tangata pito i sili le na, o na maua lunga pe a o ina, i le fai, a tilo le kalafi, i le craft o le a foine, o le fai taua o fai o Samoa, o le age group pito i sili le na o na to ateli. O lono wingala, a tilo i le age group, o le au teiloa, e la i titi le taimi na fesilingia i le au manga nu mai tumalu, la i titi le taimi na fesilingia ai i a tama itai. E o i fale tua matausi, a e whaafefea fo i alo mawhana wa o ngā lea tunu. E ta tau fo i ona ieini o lātou sao, i le whaatala noa ina o mata upu whaapeni, ona o lātou tangata, e au pito i sili o nā afia, i tū la whono ia e whainei, a wā o le toa tele o nisi matai, o le life expectancy le iei, o le 5 tausanga na ia tuli ono 5. O tangata na, wa amata o na whai ifo le malosi, according to the life expectancy o Samoa. O tangata ia la ia tula whono nei, o tangata pito i siri le youth o le toa tele le o ina le na whaatala no whono le ngata ina afia i lātou ua mali liu a afia i lātou o soifua i taminei e a afia fo i lātou e le i whana nau mai ai o le pito i sili o na whainga tāo nei whaatala noanga e peo na iei peina o whaiatu na o ta amilo i te tuila New Zealand ma Australia o le whaafita au di tele leo iei o le maua o se avanoa e whaatala noa ai le toa tele o Samoa ia i whafo atu o Samoa pe a o ina whaatala noa tū la whono le atu nu e pe ai na uwhai atu yo ua manatu na maua mai la usu e suenga ua o talitonu ai au ia ma o manatu ua ono a vea ma whaafita au e pe o na fisiningia e lau to whaasi atu e pe o se tali atu nai whaafita au e pe o ni tūlai mai alo whaafitai ua te e a fo i le whaalongolongo i au te lo fo i le whaafonga maua Samoa ia ua le pe o le tala e whai poula ia ua vai tu fo i le taimi ia mai maue o te lo le si taimi lau whetalainga te iau o lau fionga fo i le fo mai o le whaato whamanina o lau tau mawhai e tu le se tātala noa ngai le luai tū la i le tūrui tū la ioi o ka se mana i o lau tala fuluina ia e mai se fo i o le vai tunuina o mata upu e ufo i o le tele i o na iau whaafisili e ui o lea ona e tā fo i le liu ai popo e le taimi fo i o le pokalame ia e mai se fo e le umai ma lia whenua le whautanga ma le tō wha to e maua se si o wanoa pe anto e wha a whaatala ulantu e wha mai ai nisi o vaenga oli ai o lau whaafisili muli ia na mawelo le mano e tau walunga i le tā whaatala noanga i lau fionga i le fo mai o le whaato wha manino ia po e fo i o le whaaululunga ia o tātou o loo a ofia i ai mau whai i aisu e su enga si o tātou atunu i Samoa, le Center Study of Samoa. O leo te mai tau wantu o e leo luai ta mali a le tātou atunu upo leo luai toa foi. E tele lava foi e le whape ua nganga vale nisi foi ua sanga mai pouli a mai se foi o loo tū foi le foi nei taimi ia lo lātou foi upenga whangota e le tū manganu. O le aso ulangona e le avea yo oe ma se uluai tamali i po se urua i tangata Samoa ua mawhai o na whaia le au i lilinga le nei ma le suenga le nei i le tātou lavanga ngana Samoa ia ua fo le malama maanga si o tātou watunu umale mamalulu te le lau fionga ia whawhetai Asiata o te fia lava e a fo i nei e ta talo atu i le wa tu atele lava i la to o fia e a fo i nei leo batele na talo sanga mai ini e fia faiala to tu singa tato ngana Samoa e pe ona sila fia o leo wa ia na tamaiti e o mai Australia leo wa o nga nei la mo so ngam ta Samoa o leo foi wa ia sito ia ina ia ele ele sita mama tuana ina ele Auckland University to ititi lava mai ala na tu singa na tu sita tu ngana Samoa masalo a vavena uma ia ole PhD no na lual na tu sia tu ngana ai olo mato ngalu so tau au mal university au kilani fa pena fo mal university Victoria le manisi university olo ifafu ia olo
nau lava ai mai se ia tutuila ia Hawaii ia ole nau tainga ina ia faaolaola ma atia e pea ia tātou tusinga ele ngata na tusi le loto I fale o Samoa tusia e tangata Samoa tusi tātou ngana Samoa mo alo ma whanau o Samoa ma tangata Samoa me ala nau te fia ai o te whaafitai tele fo I le la o le vaenga na whangsa ia le fionga ia whaatili ia o lo whapena ona taitai fono le whangsa ia ma o ngā umalama I tono New Zealand ia pena fo I Hawaii tutuila Amerika o lo whapena ona o ina I tātou ngan Samoa le ngata I tonu o ngā amata ia whapena fo I ma university wa Hawaii ma tutuila ia pena fo New Zealand na wa le university la o ina tātou ngan Samoa a whapea e maua se avanoa e ngā lue so tau wai ma le lau mua so e ngā tātou Samoa tātou I nei le university o Samoa o se matua tūla I mai le tātou ngana ma le anganu Samoa e mautu I le lalolangi atua pira le anganga na ma le nau ta inga fo ina I loo tangata ua avea nei ma whaau ia I le lau mua so e ngā tātou Samoa o lau miti na o loo iai nei masalo o le taimi e tatala ai ia va o le a maua se avanoa mātou te fono ai ma le ma whaau o a onga o ina ai le ngan Samoa University whapea fo I ma onga I tonu le atunu ina ia tau whaia se polokalame ma whaatulanga se polokalame e au tasi ma li mata ita ina iai e tanga tasi ai ia le whaatinonga o lea o onga o tātunga ngana ma lea nganu Samoa ai langona lava le fia ma le whaafitai e o fo I leiti o Samoa o lo I New Zealand ma Australia Amerika whapena fo I ma le tele watunu o laulag Hawaii o te fia lava wa avea nei le lockdown le wa iai nei al tatu talu ona au mai le COVID fun ma le iwa mai lava le o lua sfulu e o mai taimi nei pei o le vaenga le ua tilo iai ua lilifa le atunu I le whaonga ina o penga ta whailangi o le social media e whai ele ngata e whai ia o ngā whanau ai whapena fo I ma au ala o fiso ta inga le alau te fia ai wa mawhai ona mauane nei ava noa le tātou BluTV whaafitai atu ai foi I le pulenga ia me se foi o la futalenga Asiata ia muli nei polo kalame matango fie ia o mawhai ona momoli atu ai le afe au I so o se vai panoa o le lalolangi a wale mawalo mwhanau o le atu no ia malo le fetalai fo le tanoa fo I fa malele lau fetalinga ta iao Matiu ia po lau fionga fo I le fo mai o le to whamanino ia ono le taimi ai mamoli le nganga whamaloma le nganga whaaftei fa iolo leo mafonga o le matou fo ia la leo fionga le lipule mai so le pulenga a leo toi le nganga I tumu le fia ma le nganga whaaftei ia ono o le lau mani no mawhai fo iona a fea lo matou fo I whaatau waa Uso le whaatala ulantu ia iso lau e whaamanino ia ama whafonga ina nisi fo I vaenga ai maisea le tūlanga lau o lunga o le matantia wa ausia e lau o fionga o le mitanga fo I leo mantou loto ioe awalanga o suli lava o tui mawave ele ngata ia o suli o le tui antua ioe nofo ai maise fo I o tamaiti o le matangi a o lupe whaalele si o tātou tunu o Samoa ia manatu tu malelea le tofa manino ma le tofa tatala ia awa fo ia le whaatama soali inga I le whenga inga ma Samoa mai se o tofi o lo whenga iai wana I whatu matuna le launga mai se fo I o le to'o ia ma le fue ia o le nawa I o au wale lima taitaina fo I o tupulanga mai se fo I o le oina o tātou ngangana ai mai se o tu maanganu I tono se o tātou tunu Samoa lo fatele atu ia I lau fatalenga toi mose se o tālau lau mo le nei taimi mantou whaatofa atu whaafitai mo lo wavanoa manatu ono le ia whapena ia ona whaia Asiata tātou whasota ia muri atu ko lo whaanga I nei o ai umalava I New Zealand ma Australia ma so se vai panoa le larangi afo Alaska whapena Amerika ia manu te leina lava I le
Ia. Ia, nuia to e taimi o nei a fiafi lau o fionga. Pa te tele ia ai le o toi mawa anto nua le leili to tunu man tala mai to fai to ia ma foi se la tatou te murmuru au foi ma militino fantasi e mo le taimi ro fa tele antu manuia to to manga le fiafi ia manuia to e taimi le fiafi Asiata fa soi foi ia asoi foi na ia ole na Samoa wa fa si fole tasi o tanto fa tala noanga ia ma le fitalinga ia ta iao Dr. Matiu mata Vaetolo o ia o le forma'i o le tō whamanino, PhD, i le tūlanga o two language and culture, a tātou i Samoa. Ia, o le matua o whaiva, ia o a malama taulanginga ma whaiona awea i lantou wa se ei mai. Ia, i ma au malie, tūlanga fo i o lantou fo i tau ma whainga, ma lantou fo i ta atiunga. Ia, mo moli le whaamalo ma le ngang whaafte tele, fia le loto, ia vai atu, ia i ta mali i o lo tātou tulu. Ia o lantou tau mawhai le mawhoi ia e so i mamamanu ia le tūlanga le leo le tātou ngana e me se fo tū maanganu le lea to mai i o e whaaftai fo i le songa i whaiaonga po le whionga fo i le formai o le tō whamanino ia lona sao i o e o ai lea ngā kupulanga ma lea ngā kupulanga o le a mawhai ono lantou no manu mai ai o le a mawhai ono lantou sa ili manongi mai ai i nei so e suenga ua whaafai ngofi iyo ngā le waku wasi ti pretty lo o le ua mai au na tāpena ma lau le lei ma sasa mai ia ele fo i tamali i ringa su o le tai au e tusa i fo i o lana whaato whala inga ia i tūlanga o tātou tū manganu ar ngata i lea o tātou ele o mia sa o loto po o tātou whanua whaalea nganu o le tauta ia ina ne vanga le fiafi a ia se la manga o le tauta mali ila fo i fonga vatele o le ngalo le aso tai au ia le tanto vaccination se le fai nai le malaiola ale fono ta le tolu le fiafi no winga alu finga wenga fa umalo waso o fute vili mai ono lo na o to fo ile pepa utu ta vale ile mata ai ta le tolu le fiafi anga ile fitu ile fiafi la fo i polpo ia e fai ia male so to na ia mata ile taiao ia se ia o lo fo ile fiafi nai le malaiola nai mangele tato felo ia ile fia so taiao ia ai mo le nei taimi o le po alofa tele atu Asiata mo o ma lava fa tai tato company lango sua walo to fai vasasa ile nei aso tato to e fita pa ile so taiao to fai wala to te ia e mo le BluTV ro le fiafi alofa tele atu Samoa fa soi foina. Talofa lava everyone. This week it is going down at Maota in Mangele on Friday 25th and Saturday 26th of March. The whānau will be hosting a vaccination drive-through. So please come through if you're wanting to get your first dose, second dose, booster or dose for our children 5 to 11. All are welcome to our event this week. We're vaxxed to keep us safe. Wa whai mato tui pui pui, a walo tato saunga le mu. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Wa afia Samoa i le COVID-19 fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Faualo le Bluetooth ma ia mautinoa le ola le app i taimi uma. Ele isa data e whaongaina i le taimi ola i le app. Pasiasi i le Samoa Travel Tracer.ws mo ni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e fantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa.